За манайхаа одоо хэдүүлээ хамтдаа залбираад хичээлд орцгоё гэж. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 아론 희즈면 танд талархлыг өргөе. 새날을 우리에게 허락하셔서 오늘도 하나님의 말씀으로 시작하고 그 말씀으로 승리하도록 지혜를 주시고 진리의 말씀을 배우게 하시니 감사합니다. Эзэмэн та бидний хүн нэг бүрт шинэ өдрийг шинэ нарыг зөвшөөрч энэ өдөр мөн таны үгийг сонсох, таны үннээс суралцах энэ нандин ивэлэг өгсөний төлөө танд талархал өргөе. 우리의 삶과 우리의 상황을 하나님이 아시오니 믿음 안에서 형통케 하시고 또 진리를 배워서 깨달음으로 말미암아 승리케 하여 주시옵소서. Эзэмэн биднийг таны үгнээс суралцах үед таны нэгүүлсэл байж биднэрт ойлгуулж ухаарлыг бас өгөх болтугай. 말씀을 가르치는 부족한 종에게 지혜를 주시고 Эзэмэн таны үгийг дамжуулах гэж байгаа таны итгэмжит зарцын дээр таны мэрэгэн ухаан байх болтугай. 통역하는 오가나 사모에게 하나님이 은혜를 베풀어 주시고 Эзэмэн таны үгийг хөрөөлөх бас хүний дээр бас таны нэгүүлсэл таны мэрэгэн ухаан удирдамж байх болтугай. 듣는 우리 학생들에게도 지각과 깨달은 마음을 주어서 이 진리의 말씀을 밝히 선포해 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Таны үгийг хүлээн авах зүрх бүр сонсох чих бүр дээр бас таны ивэл байж өгөөсэй. Таны үгийг ойлгохдоо гүн утгаар нь ухаарч хүлээн авах болтугай. 이 시간도 주님이 함께 하시고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Эзэмэн энэ цагийг та өрөөх болтугай. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. 감사합니다. 아멘. 자, 풀석 부르도록 하겠습니다. За хэдүүлээ эрцээ бүртгэцгээе. 잉크바이르. 예, 잉크바이르. байна. 예. 문우세영 사모님. байна. 예. 자, 강바트. байна. 네. 그다음에 남질마. 네, 남질마 오셨고 언웅 계속 빠지시네요. 언웅. 아니. 네. 우리 많이 같이 안 들어오시고. 또 게를레. 네. байна. 네, 게를레. 여러 번 지금 제대로 참석을 못 하셨어요. 자, 나랑게를. 네. 그다음에 난짓. байна. 네. 어디 건강하시죠? 난짓. Нанждагч би сайн нанждагч. сайн дэжгүй. 네네. 잘 건강하시네. 잘 계시다. 우리 바이갈르. 바이갈르가 지금 참석을 못 하고 있어요. 어윤. Аюун байгаль хэлтэрэлсэн. 민드바이르. 민드바이르는 졸업했고요. 문근툴. 이거 지금 큰일 났네. 지금 여기 토선청결에 그 통역을 해주세요. 토선청결에 어윤하고 문근툴이 지난번에 졸업을 안 해서 졸업이 1년간 유보됐어요. 유보돼서 공부를 해야 되는데 지금 오늘까지 4번 빠졌는데 이렇게 하면 한 학기가 더 연장됩니다. 내년에도 졸업을 못해요. 그러니까 지난번에 내가 경고를 했는데도 경고를 듣지 않는데 이건 제가 책임지는 부분이 아닙니다. 지금 벌써 이렇게 지금 4번 빠져버리면 문제가 이제 우리가 14번 강의 중에 70% 이상을 채워야만이 그 학점이 인정이 돼요. 근데 이제 이번부터 이제 더 빠져버리게 되면 학점이 인정되지 않아서 졸업이 유보돼 버립니다. 또 유보돼요. 지난번에 그거를 했는데도 듣질 않대요. 그 유튜브를 해서 네네. 만약에 그렇게 하면은 그 인정이 되나요? 인정은 되지만 문제는 뭐냐면 이렇게 지금 벌써 한 주, 두 주, 세 주, 네 주, 오늘까지 해서 네 주인데 이렇게 유보가 돼 버리면은
보통 이제 유튜브로 강의 듣는 것은 그 주간 안에까지 공부를 해야 돼요. 그 주간 안에. 그 주간 지나가면 인정을 해주지 않습니다. 그렇기 때문에 이런 상황이 오게 되면 본인은 뭐 이제 학기를 뭐 다 마쳤어도 중요한 것은 졸업이 유보되기 때문에 지난번에 말을 안 들어서 그렇기 때문에 이거 또 졸업이 또 유보됩니다. 이렇게 되면. 그러니까 나만 그런 게 아니라 지금 다른 사람들에게도 지금 다른 목회자들에게도 다른 교수들에게도 7개 강의 중에 다 참석을 못했다는 얘기인데 이렇게 말을 안 하면 곤란하고 어윤 같은 경우는 지난번에 그 딸에게도 스마트폰을 줬고 그 아들한테도 스마트폰을 줬어요. 그래도 얼마든지 공부할 수 있는데 이런 식으로 나오게 되면 곤란해집니다. 지금 힘을 쓰지 За 않는 거예요. 지금 전혀. тосон зэнглийн нөгөө нэг хэн оюун өгч болон мөнгөнд бодогч нар ер нь бол манайха одоо хэдүүлээ хичээл эхлээд 4-7 хоног руу орж байгаа. Тэгээд 4-7 хоног руугаа орж байгаа гэдэг чинь багш болгоны хичээл дээр 4 удаа тастай болсон гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр магадгүй зарим нь одоо нөхөж орж байгаа учраас 5 тастай болцсон байхаг ч үүсэхгүй. За тэгэхээр тухайн нэг хичээл дээр 5-аас илүү тастай байх юм бол одоо энэ жилиг бол сураагүй тооцноо гэд хэлсэн те. Тэгээ манайхан бас бусдад дамжуулсан байхаа. Тэгээд ер нь бол зарим хүмүүс ингэж боддог шүү дээ. За би нөхчөө гэж бодоод байгаа. Гэтэл нөхөлт гэдэг хичээл маань нөхөлт гэдэг агуулга болохоор чинь зөвхөн тэр 7 хоногийнхаа хичээлийг тэр 7 хоногт амжаад нөхөд явуулах юм бол хөлөө зөвшөөрнө гэж. Тэгэхээр өмнөх 7 хоногийнхыг нөхцлөө, тэрний өмнөх нь нөхцлөө өдр гэсэн юм бол байхгүй юм байна. Тэгэхээр манай хоёр хвчлэхээр чинь одоо бол энэ 7 хоногийн хэрэг өнөөдөр орж амжихгүй бол нөхлөө гэхэд 3 тастай болцсон анхааруулгын далидаа орцсон явж байгаа гэсэн үг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө хоёр манд одоо нэг жил ингээд яатсан байгаа шүү дээ. Ухарсан байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр дахиад нэг жил ухрах ийм юутай болчих гээд байна гэж ингээд манайд бүгдээрээ хэлж өгөөрэй. Тэ? Ер нь бол боломжгүй байна гэж бол байхгүй гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо утас байхгүй гэхэлэр утас өгөө дахиад аль болохгүй гэхэлэр дахиад өгөөд ингээд юм ямар хангаад л байгаад байгаа. Тэгэхээр тиймэрхүү зүйл төр нь маш талархалтайгаар хандаад магадгүй тухайн хүмүүсийн цаг нь юм уу мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ та маань заавал дамжуулж өгөөрэй гэж. 이따가 그 오가나 사모님이 그 어윤 있지 않습니까? 어윤하고 네. 그 뭉근틀 거기다가 그냥 문자로 그렇게 한번 좀 보내주세요. 왜냐하면 지금 강의를 이렇게 무단으로 이렇게 빠지게 되면 졸업이 유보된 상태에서는 1년을 더 공부해야 되는 거예요. 그렇기 때문에 그렇게 하지 않으면 이제 우리 학교에서 퇴학시킬 겁니다. 졸업이 뭐고. 왜냐하면 이건 상당히 곤란하거든요. 그러니까 학점을 갖다가 7개 과목을 다 그냥 패스해버리면 이건 그냥 끝나는 부분이에요. 그래서 제가 지난번에도 이제 그 졸업식에도 듣지 않고 말을 듣지 않고 끝까지 이렇게 해가지고 내가 좀 조금 안타까웠는데 이런 부분에 있어가지고 조금 너무 좀 이렇게 좀 무심한 것 같아요. 아무튼 그건 이제 여기 통역은 하지 마시고 그렇게 지금 한번 문자를 그냥 보내주세요. 나중에요. 어윤하고 문건틀 그렇게 하시고 오늘 우리 이제 요한 1서 2장 지난번에 11절 말씀까지 우리가 공부했습니다. 요한 1서 2장 Тэгэхээр Яохан номыг үзэж байгаа тийм Яохан номны 1-р Яохан дээр явж байгаа. За тэгээд 요한 1서를 기록한 목적에 대해서 요한 사도 요한은 여기 2장 1절에 그렇게 말을 합니다. 너희로 죄를 범치 않게 하려고 죄를 범하지 않게 하려고 이 편지를 보냈다라고 얘기를 해요. за тэгэхээр 1-р Яохан номыг бичсэн Илч Яохан шүү дээ тийм ээ. Тэгээд Илч Яоханы хувьд болохоор та нарыг гэм бити үлдээсэ гэдэг үгнээс эдгээрийг бичлээ гэсэн юм ярьжсэн тийм ээ. 여기에서 말하는 죄는 잘못된 진리를 가리킵니다. За энэ дээр хэлж байгаа гэм гэж хэлээд байгаа зүйл нь болохоор чинь үнэн биш зүйлрүүд нь татагдахыг хэлээд байгаа гэсэн. 영주주의 이단들이 바른 진리의 말씀을 깨닫지 못하고 자신들의 철학과 자신들의 잘못 깨달은 진리를 가지고 교회 성도들에게서 어찌 보면 바른 진리에서 멀어지게 했습니다. 그것이 죄라는 거예요. Тэгэхээр энэ дээр харах юм бол эхлээсээ
Эзэн дотор одоо нэг гараанаас гарсан эзэн рүү хамтдаа нэг гараанаас гарсан юм шиг боловч дундаасаа өөр ингээд зүйл рүү халбисан хүмүүс тухайд байгаад байсан. Тэгээ энэ хүмүүсийг харахтаа одоо Илч Иохан тэд нар бол нэг гэм үлдэж байна гэж ингэж хэлсэн. 네, 잠깐만요. 네, 저기, 네네네. 네네네. 여기 죄라고 하는 것은 잘못 깨달은 진리를, 교회 안에서 가르치는 것이 죄라고 하는 것을 사도 요한은 이야기를 하고 있습니다. 여기서. Тэгээ энэ дээр дахиад хэлье. Гэм гэдгийг тэгс Илч Иохан олон зүйл байгаа ч энэ дээр Иохан яг юу гэж хэлэхээр үннийг буруу мэдэх нь хүртэл гэмээ гэж хэлээд байгаа. 그 죄로 인해서 형제가 영혼에 큰 손해가 나는 경우가 있습니다. 그 형제가 진리에서 떠나게 되고 때로 하나님의 말씀을 깨닫지 못해서 또 다른 죄를 짓게 되면 그것이 바로 형제를 사랑하지 않는 거라고 얘기합니다. За тэгээ энэ дээр ах дүүс гэж нэг дотор байгаа. Христ дотор бид нэр ах дүүс гэж байгаа мөртлөө тэр ах дүүс байсан хэн нэгэн маань үннээс ингээд үннээс холдоод тий үннээс холдоод ирэхлээр бусдуудаа үннээс холдоод ах дүүсээ хайрлахгүй холдоод ирж байгаа ах дүүсээ бас хайрлахгүй байгааг хэрэг гэсэн. Буюу хайрлахгүй байна гэдэг нь өөрөө бас гэмээ гэдэг хэлж байна. 자, 여기 7절부터 이렇게 보면 하나님이 어찌 보면 세 계명을 너에게 줬는데 그 세 계명은 새로운 것이 아니라 옛날부터 있었던 그 계명이 세 계명이라고 사도 요한은 이야기를 합니다. За тэгээд Илч Иохан бас тэгсэн тийм ээ. Би та нарт ингээд шин тушаалыг өгөөгүй гэж хэлсэн. Харин өмнөөс ахвалаад өн эртнээс ахвалаад яригдсаар байсан тэр агуулгыг ингэ сануулж байна гэдэг хэлж өгсөн. 자, 그 세 계명은 또 옛 계명은 지난번에 말씀했던 것처럼 레기 19장 18절에 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하는 그 말씀이 옛날부터 있었던 세 계명이라는 거예요. За тэгэхээр тэр нь болохоор эртнээс байсан тэр тушаалыг би та нарт дахиад шинэ тушаал болгож дахин хэлж өгч байгаа гэж ингэж хэлж байгаа. 그러니까 이웃을 사랑하는 것, 다른 사람들의 영혼을 사랑하는 게 과연 뭔가? 그것은 다른 진리의 말씀을 가지고 그들을 인도하는 것이 사랑이라는 거예요. Тэгэхээр тэр одоо тушаалтанд яг юу вэ гэсэн чинь хөрш буюу та өөрийнхөө эргэн тойронд байгаа бүх хүмүүсийг хайрлах хайр гэсэн. Яаж хайрлахыг хэлж байгаа юм бэ? Үнний хайрыг мэдээд тэр үннээр хайрлаж байгаа хайрыг үннээр хандж байгаа хандлагыг чинь хайр гэж хэлнэ гэсэн. 그래서 그 지난번에 제가 이 바리새인들의 어떤 죄에 대해서 이야기를 하면서 그 마태복음 23장 그 15절 말씀을 한번 읽어준 적이 있습니다. 네, 마태복음 목사님 23장 19절 말씀 맞는 거죠? 15절. 23. 네. 목사님. 거기 한번 다시 한번 읽어주세요. 네. 목사님 죄송하지만 혹시 두 가지 질문이 있는데요. 네네. 첫 번째는 혹시 그 녹음을 하고 계시는지, 두 번째는 지금 녹음하고 있습니다. 네네. 네네네. 그리고 두 번째는 목사님 약간 옆으로 이렇게 하실 때 계속 네. 끊겨지거든요. 그래요? 네, 약간 옆으로 이렇게 움직이실 때마다 계속 끊겨지니까 네네. 부탁 좀 드릴게요. 네네. 제가 마태복음 목사님 23장 15절 말씀인데요. 네, 23장 15절 말씀이요. 네. 자, урд нь пастор Матай номны 23-ын 15 дахь ишлэлийг хэлж өгч байсан. За энийг би дахиад дуудаж ингээд энэ дээр гэж байна. Хоёр нүрт фарисеучуд, хуулийн багш та нар золгүй яг. Та нар ганц хүний ч болов араас тэнгис газаргүй хүндлэн гулд явсаар шин итгэлтэн болгочоод түүнийг өөрсдөөсөө хоёр дахин дор тамийн хүү болгодог юм аа гэсэн. 예수님 당시에 이 바리새인들과 서기관들이 율법주의에 빠져서 잘못된 진리를 백성들에게 가르쳤어요. 그 가르치는 모습에 대해서 예수님이 저들에게 경고의 메시지를 던진 겁니다.
За тэгээ энэ дээр харах юм бол тухайн үед энэ нөгөө өөрсдөөсөө дор тамийн хүүхэд болгосон гэсэн хоёр дахин тамийн хүүхэд болгосон гэж яагаад ингэж хэлсэн гэхээр тэд нэр өөрсдийнхөө шавнартаа буюу фарисеучуд болон садукеичуд өөрсдөө итгэллийг хүмүүс зааж байгаа гээд одоо буруу үнэнээс гажсан зүйлсүүдийг зааж исэн гэсэн. 자, 교인 하나를 얻기 위해서 바다와 육지를 다니다가 생기면 그 사람을 자기보다 더 지옥 자식이 되게 하는도다 이렇게 말씀을 했어요. Тэгээ тэд нэр хүмүүсийг одоо өөрийнхөө талд оруулахын тулд бүр ингээд маш хичээл гаргадаг гэсэн. Тэнгис газаргүй хөндлөн улд явдаг гэсэн. Тэгээд хүмүүс болгонгуудаа тэгээ өөрсдөөсөө тамийн хүү болгодог гэж хэлсэн. 그러니까 우리가 진리를 잘못 깨달아 가지고 다른 사람을 인도하다가 자기도 진리를 잘못 깨달았기 때문에 죄를 짓고 있는데 자기가 인도하는 사람은 더 많은 죄를 짓게 만든다는 뜻이죠. Тэгээ энэ юу гэсэн утгатай гэхээр тэр хүн өөрөө үннийг ойлгоогүй. Үнэнд яг ингээд тохирох зүйлсийг хийж амьдрахгүй. Тэгсэн мөртлөө хүмүүст заана. Хүүхдүүдэд заана. Одоо хойч үе гэж ярьж заана. Тэгсэн мөртлөө тэр хүмүүсийг тэгэхээр тэр заалгаж байгаа хүмүүс нь тэднээс илүү бүр ингээд эзний өмнө тий хүнд одоо тийм тамийн хүүхдэд шиг гэмтэн болж байгаа гэсэн. 이것이 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라는 그 말씀을 어긴 겁니다. Тэр тэгвэл яг үнний эсрэг үнэн биш юу заагаад байна гэхээр тэр үнэн нь ерөөсөө гол хайр чи хөшөө өөр шиг хайрлаа гэсэн хайр байгаа. 자, 그런데 그들이 그 잘못된 것을 돌이키지 않고 끝까지 자기의 죄악 가운데 행하는 모습에 대해서 이렇게 사도 요한은 2장 9절에 이렇게 얘기합니다. Тэгээд тэн дээр юу ч юм гэхээр гэтэл тэд нар өөрсдөө хайрыг мэдэхгүй хүмүүсийг хайрлахгүй ялгана. Тэгэнгүүтээ тэр байдлаа бусдадаа хойч үеийнхэнд зааж өгнө. Тэгсээр гад бүр ингээд улам бүр ингээд хайрч мэдэхгүй ялгадаг юм хоёр нүртэй болгоод тэр талаар Илч Иохан юу гэж хэлсэн гэхээр 1-р Иохан номны 2:9-р дахиад сануулж. 빛 가운데 있다 하면서 그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어둠에 있는 자다 이렇게 얘기합니다. 2장 9절에. 2:9-ээр үсгэлээр гэрэл дотор байдаг гэж хэлчихэд ах トゥ г үзэн яддаг нэгэн бол одоо хүртэл харанхуй дотор байгаа юм аа гэж хэлсэн. 빛 가운데 있다고 하는 것은 사실 빛은 예수 그리스도고 예수 그리스도에 관한 바른 진리가 빛이에요. Энэ гэрэл гэж хэлж байгаа нь одоо яг үнэндээ Есүс Христ шүү дээ тийм ээ гэрэл. Тэгээд тэр хүн өөрөө гэрэл дотор байгаа гэдэг нь өөрөө Христийн дотор буюу Христтэй хамт бүхийг хийх ёстой хүн байгаа хгүй болно. 그런데 자신이 빛 가운데 있다 하면서 사실은 빛이 없어요. 잘못된 진리를 갖고 있습니다. 영주주의 이단들은. Тэгээд тухайн хүмүүс болохоор чинь тэр хүмүүс одоо өөрийн үзэл бодол дээр илүү байгаа ингээ хандчихсан хүмүүс болохоор би гэрлэн дотор байгаа өөрөө хэлдэг. Тэгсэн мөртлөө гэрэл нь өөрөө Христ шүү дээ. Тэгэхэд Христ бол үнэн. Тэгээд яг үүндээ тэр хүмүүс болохоор чи хэлэхээр өмнөөс гажцсан гэдэг хэлж явах байлаа шүү тийм ээ. Тэгэхээр чин өмнөөс гажцсан хүмүүс дотор угаасаа гэрэл байхгүй байгаа байхгүй. 그것이 형제를 미워하는 거예요. 그게. Тэгээ өмнөөс гажсан гэж яагаад гэвэл гэрэл байхгүй учраас өөрөөсөө бос хүмүүсийг үзий яддаг. Өөрт нь таалагдахгүй бол ингээд 자기는 깨닫지를 못했지만 자기는 지금까지 어둠에 있는 자요. 자기는 지금까지 어둠에 있는 겁니다. Тэгээ тэр хүн өөрөө тэрийгч мэдэхгүй байна. Өөрөө харанхуй дотор байгаа гэдгийг мэдэхгүй яадаг гэсэн тийм. 근데 우리가 때로 그렇게 생각할 수가 있지요. 하이, 나는 우리 형제를 미워하지 않아요. 형제를 사랑합니다. 그렇게 말하는 사람들이 이단들 중에 아주 많습니다. Тэгээ бид нэр одоо зарим хүмүүс ингээд одоо буруу урсгалын хүмүүс ч гэсэндээ ер нь хүмүүс дотор ч гэсэн ийм бодол байдаг гэнэ. Би бол гэрэл дотор би бол байгаа, тэр бол байхгүй байх гэж боддог. Тэгээ би бол ах トゥ усаа хайрладаг штэ гэж ингэж боддог. 근데 하나님 보실 때는 뭐라고 그래요? 하나님 보실 때는 네가 형제를 미워하고 있다라고 얘기하죠. Гэтэл бурхан юу гэж харж ингэнгүүт чи үзий яддаг штэ гэж хэлж. 그럼 우리가 우매한 자가 돼서는 안 됩니다. Тэгээ бид нэр 우매하다는 것은 진리를 알지 못하면서 바른 것을 알지 못하면서 아는 것처럼 행동하는 것이 우매하다는 뜻이에요. тэр бид нэр тийм учраас яах вэ гэхээр нөгөө нэг
хоёр нүрт шиг байж болохгүй гэж. Хоёр нүрт гэдэг одоо юу гэж хэлэх вэ гэхээр юу гэж юм гэхээр тэр хүн өөрөө өөрийгөө ч мэдэхгүй өөрөө гэрэл дотор яагаад байгаа гэж бодож байгаа мөртлөө ингээ яг үндэ амьдрал дээр байдаггүй. Буюу үннийг мэдэхгүй мөртлөө аль хэдийн мэдсэн юм шиг ингээ яриад байдаг хүмүүсийг хоёр нүрт гэж хэлж байгаа гэсэн. 예전에 제가 몽골에 신학교 세우기 전에 몽골에 와서 처음 신학교를 시작할 때 여러 우여곡절들이 있었습니다. 여러 여러 가지 일들이 있었어요. Аа пастор урд нь одоо ингээд Монголд ирээд Библийн сургаалыг тий анх үүсгэн байгуулахаас өмнө ингээд харахад олон асуудлууд байсан. 제가 첫 번째로 얘기했던 게 뭐냐면 기도할 때 똑바로 기도하라고 내가 얘기를 했습니다. Тэгээ хамгийн түрүүнд тэр юу гэж хэлсэглээр тухайн нөхцөл байдлуудад чи залбирах гэж байгаа бол зөвөр үннээр залбираа гэж ингээд хэлсэн. 기도하는데 저기 앉아가지고 랄랄랄랄랄랄랄 막 랄랄랄 막 이거 이상한 소리를 내. 한국에서 알아듣지 못하는 방언 그런 거 하는 것을 내가 많이 들었어요. За 그래서 내가 жишээлх юм бол 똑바로 기도하라고 했죠. жишээлх юм бол нөгөө нэг хүмүүс залбирахдаа ингээл тэр нөгөө хар хэллээр залбирдаг тийм залбирлуудыг яг өндөө өөртөө тэр хар хэлээ ойлгохгүй тэгээд ингээд залбирч байгааг харахтаа чи ингээ ойлгохгүй ингэж яхаар эхний ээлжинд эхлээд зөвөр ингээ залбираа гэж ингээ хэлж өгчээсэн гоё. 자, 그러면서 뭐라고 하냐? 우리가 신령한 방언을 한다고 얘기를 합니다. 그분이 신령한 방언. Гэтэ тэд нар болохоор юу гэж хэлсэн би сүнсний хэлээр ярьж байна гэж ингээ хэлсэн. 그 신령한 방언이 아니에요. Гэтэ 나도 яг үндэ 성령의 감동을 받은 사람으로서 내가 그 정도로 분별을 못하는 사람이 아니죠. Гэтэ ер нь бол ингэдэг хүмүүс нөө ойлгохдохгүй хэлээр ярихлаараа шууд тэрийг би сүнсний хэлээр ярьж байна. Хар хэлээр ярьж ингээ ойлгочтой. Гэтэл яг үнэндээ тэрийг одоо нөгөө нэг юу гэх тодорхой хэмжээний ингээ юм үзээд ингээ тэ жоохон төлөвшсөн хүмүүс болохоор энэ яг зөв хэлээр ярьж гэнэ үү? Тэ хар хэлэнд зөв байна уу биш үү гэдэг чсэг ялгаж чаддаг. 예수님이 공생의 사역을 할 때 어린아이들이 내게 오는 것을 막지 말라고 제자들에게 말씀하셨어요. Есүс гэдэг нэг удаа тэгжсэн тийм ээ. Нялх хүүхдүүдийг над руу ирэхийг битгий хориглоо гэж хэлжсэн. 무슨 어린아이들이 뭐 랄랄랄 뭐 이렇게 기도하지 않지요. 아이들은 아빠, 엄마, 나 이거 도와주세요. 나 이것이 아파요. 나 이거 먹고 싶어요. 아이들은 얼마나 순수해요. Тэгээ таад ингэ бодоход ч гэсэн тэгдэг гинэ. Эзний өмнө одоо за таны өмнө байгаа хүүхдэд тантай ярьж байна, аавтайгаа ярьж байгаа. Тэгтээ ойлгохдохгүй байлаа те. Ингээ яриад ах юм бол ойлгохгүй тий. Одоо хар хэлч ингээд яриад ингээ яриад бол ойлгохгүй. Харин аавтайгаа ярьж байгаа хүүхдүүд яаж ярьдаг гэхээр аваа ээжээ ингээд хамгийн дотноороо тий. Хамгийн өөрөмсгөр тэгээ бас ингээд хамгийн үннээр ингэж ярьдаг. 하나님이 우리를 모르시는 게 아니죠. 우리가 있어야 할 것을 마태복음 6장에 뭐 다 하신다고 그랬잖아요. Тэгээ бидний бурхан юу гэсэн бэлээ бидний одоо тэр зүрхний шивнэх тууг хүртэл сонсдог ойлгодог бурхан шүү дээ тий. 내가 이상한 거 하지 말고 정상적으로 하라고 얘기한 겁니다. 사실 기도할 때. Тэгэхээр одоо ийм пастрыг хэлж байгаа юм болохоор би та нарыг тий залбирахдаа яг тэрэн шиг үннээрээ ааврага очоод ингэж залбираа гэж тэгэхгүй нөгөө нэг хэв хөөгд яваад гэж болохгүй гэж хэлж. 나는 한국 사람이니까 한국말로 기도하는 거예요. Одоо жишээлх юм бол пастор болохоор ч өөрөө солонгос хүн шүү дээ тий. Солонгос хүмүүс мэднэс та. 또 Тий. 여러분은 солонгосоор залбирна гэсэн үг. 그럼 몽골 사람이니까 또 몽골어로 기도하는 거죠. Бид нэр болохоор чинь яг солонгосоор биш монголоор залбирна гэдэг шиг. 그게 정상이에요. 그게. Тэр болохоор тэгж залбирх нь бол одоо хэрэгтэй байгаа да. 요즘 신비주의 하는 곳에서는 어떤 사람의 감정을 가지고 어찌 보면 그 사람들의 마음을 빼앗기 위해서 이상한 행동을 하는 것을 많이 봤습니다. Тэгээ хүмүүс хэлэхээр нэг янз бүрийн тийм шин содон юмудаа гаргаж ирээд тэгээ хүмүүсийн анхаарлыг шинэ хандагдахад нь тэднийг ингээд одоо олцлох гээд ялангуяа буруу урсгалынх нь янз бүрийн зүйлсүүдийг хийдэг. 그러니까 교회 안에서 정상적으로 옛날 과거에는 아주 경건하게 정상적으로 하나님께 예배하고 또 예배를 드렸는데 이제는 막 펄쩍펄쩍 뛰어야 되고 막 알랄랄랄 해야 되고 막 박수를 쳐야 되고
막 뛰어다녀야 되고 막 북을 때려야 되고 또 같은 말을 반복적으로 계속 하는 이런 노래를 해야 되고 이런 부분들이 굉장히 인위적이고 인본주의라고 하는 것을 기도하면 알 수 있어요. 저건 아니구나. 음, 음. Одоо жишээлх юм бол гэтээ тийм яг тэрнтэй холбоотой ч гэхээр хүмүүс ингээд нэг янз бүрийн юмнууд гаргаж ирдэг. Чи одоо эзнийхөө өмнө бүх одоо зүрх бүх хүч чадлаараа ингээд одоо залбир гэнгүүт чинь л те за чи өсөргүй те эзний өмчлөөтэй бай гэдэг ч юм уу те те гараа өрөөг алгаа олон тааш гэдэг ч юм уу нэг үгээ олон давтан хэлч гэдэг юм уу те иймэрхүү юмнууд бас ингээд одоо хийгдэж байгааг ингээд харахлаарэ яг тухайн үед хүмүүс болохоор энэ нь магадгүй одоо ингээд ийм хэрэгтэй тийм хэрэгтэй гэж тайлбарлаж болох ч гэсэндээ яг үнэндээ залбираад ингээ харахад тэр нь үнэхээр сүнсний хүү үгүй юу те зөв үү буруу юу гэдгийг бас ингээ ялгах боломжтой. 그래서 제가 우리 여기 학생들에게 얘기했던 것은 신앙 양심을 따라서 하나님 앞에서 여러분들을 진정으로 바르게 가르치기 위해서 어떻게 보면 정상적으로 가르쳤던 겁니다. 그 당시에. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо та тийм учраас яс гэхээр тухайн үедээ буюу Библийн сургуулийн нээхийнхээ өмнө тийм учраас одоо энэ хүмүүст яг үннээр зөвөр тий эзний өмнө яг өөрийнхөөрөө буюу сүнс дотор ингээд тий энгийнээр тэрхэн эзэн рүү ханддаг юм бэ гэдгийг ингээд заах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгочихсон. 성경에도 뭐라고 하냐면 너희는 정신을 차리고 깨어 기도하기를 힘쓰라고 그랬습니다. Библиэлд үсгээр чи үннийг тарь. Тэгээд сэргийг бай. Залбирал дээр ч гэсэндээ залбирал дээр ч гэсэндээ одоо зөв бай гэж хэлсэн баг. 자, 여러분들 랄랄랄랄랄랄라 이게 정신 차린 거 이게 제 정신이 아니지. 랄랄랄랄랄랄랄라. Тэгээ хүн харахад ингээл гар руу өргөөл ингээл одоо тэг янз бүрийн үйлдэл хийгээл чарлал хашгираал ингэж байгаа байдлыг хүн хараад ивэл ах уу эсвэл одоо цэрвэх үү гэж. 그래서 내가 그렇게 얘기했더니 저한테 이단이랍니다. 이단. Тэгэхээр одоо энийг болохоор юу гэдэг нь гэхээр юу гэдэг юу буруу урсгал гэж хэлдэг. 또 교회에서 예배 드리는데 제가 와서 보니까 예배 시간에 1시간 20분을 예배 드리는데 거의 1시간 동안 뭘 하느냐면 찬양을 해요. 찬양을. 1시간 내내 찬양을 하는 거예요. 그리고 간증하는 거 한 10분 하고 성경 말씀이 거의 없어요. 성경 뭐 제대로 읽지도 않고 또 성경도 뭐 보편적인 딴소리만 하고. 그래 내가 이거 보고 너무 안타까워가지고 예배 시간에 찬양 중심으로 예배를 드리는 것이 마땅하지 않다. 하나님 말씀을 읽고 그 말씀 속에서 교훈을 얻는 것이 바른 것이라고 그랬더니 내가 이단이래요. 내가 잘못했다. Тэгээ яасан гэхээр дараад ингээ харсан чинь бас нөгөө одоо хүндэтгэлийн цуглаан өргөж байгаа. Тэгээ хүндэтгэлийн цуглааны байдлыг харахаар ойролцоогоор бараг 1 цаг орчим ингээ дан магтан доо явдаг. Тэгээ магтан доо явж байгаад дундуур нэг юу гэдэг нэг 10-аад минут ч юм уу одоо энэ тэр энэ гэж ингэж ярьж байгаад яг эзний үг болоод ирэхлээр эзний үг ингээ бараг байхгүй. Эзний үгийг нэг уншсан болчоод оронд нь шал өөр юм явагдсан ч юм уу тий. Ийм байдлуудыг харахтаа за энэ ямар нэг голдрол нь алдагдсан байна гэдгийг ингээд харж исэн. 여러분들 개혁주의 신앙에 뼈대가 되는 5가지 솔라가 있습니다. 5가지 어떻게 보면 신학의 기초가 되는 게 뭐냐면 첫째가 바른 진리, 솔라 피데, 또 하나님의 말씀, 바른 말씀, 솔라 스크립치아. 그 다음에 오직 성경이에요. 오직 말씀, 오직 진리. 그 다음에 세 번째는 오직 말씀이에요. 두 번째는 자, 두 번째 오직 성경. 첫째는 오직 진리, 오직 성경, 오직 말씀. 이것이 굉장히 다 어떻게 보면 성경하고 밀접한 관계가 있는 거죠, 다. 그리고 네 번째, 다섯 번째는 뭐예요, 교수님? 하나님께 영광. 그 다음에 또 하나가 뭔지 모르겠어요. 한번 찾아봐야 돼요. 네네. Ямар ч тач нөгөө нэг юм зөвхөн гэсэн юм таван агуулга байгаа даа. Зөвхөн гэдэг нь эхний гурыг харах юм бол зөвхөн үнэн. За тэгээ зөвхөн бурхан. Тэгээ зөвхөн үг ингэ байгаа байхгүй. Тэгэхээр үг бурхан тэгээ үнэн гурав дээр бид нэг анхаарлыг яг илүү хандуулах хэрэгтэй гэсэн юм байна. 그러니까
참 어떻게 보면 세 가지가 오직 성경을 기반으로 해서 개혁주의 신앙은 은혜는 하나님의 말씀으로부터 온다. 그렇게 가르치고 있습니다. За одоо ялангуяа одоо тий энэ юу гэдэг тий шинжлэлийн одоо энэ онол болохоор үнэн тий бол эзнээс ирэх бөгөөд эзэн тэр үннийг яаж өгөх вэ гэхээр үгээрээ дамжуулж өгнө гэсэн одоо энэ гурав дээр ингээд тулгуурлаж яадаг гэсэн. 제가 다시 한번 얘기할게요. баган болгож ярьдаг. 이 솔라라는 단어는 오직이라는 단어입니다. only, 영어로는 only. 솔라라는 단어가 오직이라는 단어인데 제가 이게 조금 여기 좀 잘못 얘기했네요. 하나는 뭐냐면 오직 성경, 솔라 스크립치아. 성경. 예, 오직 성경. 성경. 네. 이건 라틴어입니다. 스크립치아는 성경이라는 뜻이에요. 바이블. 그다음에 두 번째로는 솔라 크리스토스. 다시 말하면 오직 그리스도. 그러겠죠. 예. 네. 오직 그리스도를 통해서만 구원을 받는다는 것을 강조하기 위해서 그렇게 얘기하죠. 그다음에 세 번째는 솔라 그라시아. 오직 은혜입니다. 오직 은혜. 우리가 구원받은 게 하나님의 은혜로 구원을 받았다는 뜻이에요. 그다음에 네 번째가 솔라 피데. 오직 믿음이에요. 오직 믿음. 오직 믿음. 그다음 다섯 번째는 솔라데오 글라리아. 그러니까 오직 하나님께 영광. 솔라데오 글라리아. 오직 하나님께 영광. 그러니까 그 당시에 로맨 캐톨릭에서 교황이 하나님의 영광을 가르쳤어요. 그래서 개혁주의 신조에서는 오직 영광은 하나님께만 있다. 우리가 살아가는 것도 하나님의 영광을 위해서 살아간다. 그래서 오직 하나님께만 영광. 이게 다섯 가지의 솔라입니다. 네. 그러면 목사님 성경, 그리스도, 은혜, 믿음, 영광. 그렇죠. 오직 하나님께만 영광. 진리는 남네요? 예? 방금 그 전에 말씀하셨던 진리는 남네요? 여기 솔라 피데가 오직 진리예요. 이게 오직 진리라는 말은 피데라는 말은 원래는 피데라는 단어가 히브리어는 피스티스라는 말이 진리라는 뜻인데 네. 그 라틴어로 피데라고 합니다. 피데. 근데 목사님 방금 다섯 가지에다가 그럼 진리는 없네요? 그래서 이제 솔라 피데를 여기서는 오직 믿음이라고 그랬는데 여기서 오직 믿음이라고도 얘기하지 않는데 오직 진리라고도 그렇게 표현을 해요. 우리는 일반적으로. 알겠어요. 네. Тэгэхээр сая одоо хэдүүлээ гэсэнтэй зөвхөн гэдэг энэ таван зүйлэн байгаа эхний гурыг юу гэсэн гэхээр зөвхөн үнэн, зөвхөн үг, зөвхөн ариун сүнс гэсэн тий. Ариун сүнс буюу бурхан, эзэн гуруулаа гэр хэлж байгаа гэсэн. За энэ дээр гарч байгаа үнэн гэдэг нь болохоор бас нөгөө талаар нь хүмүүс юу гэж хөрвүүлдэг гэхээр зөвхөн итгэл гэдгээр авт юм байна. Бид нар болохоор чинь одоо яг энэ тавыг ингэж мэддэг шүү дээ тий. Зөвхөн бурхан буюу зөвхөн ариун сүнстэй зөвхөн эзэн бурхан хоёрдугаарт нь зөвхөн Христ за би дахиад хэлье. За зөвхөн эзэн бурхан Христ ингээд нэг авчирчаа тий зөвхөн Христ. За хоёр дахь нь зөвхөн Библи. За гурав дахь нь зөвхөн ивэл. Тэгээд зөвхөн итгэл, тэгээд зөвхөн алдар гэж байхгүй бурханд алдрыг гэсэн энэ байгаа. За тэрэн дээр гарч байгаа итгэл гэдэг энэ агуулгыг болохоор нөгөө талаас нь бас юу гэж хэлдэг гэхээр үнэн гэдгээрээс авдаг гинэ. 자, 중요한 것은 그러나 우리가 하나님께 은혜를 받을 때 하나님의 말씀을 중심으로 또 예수 그리스도를 통해서 우리가 은혜를 받는다고 하는 것을 분명히 개혁주의 신학에서는 이야기하고 있는 거예요. За өөрөөр хэлэх юм бол энийг одоо арчим яг ингээд одоо бид нэр ахрах юм бол эднэр дээр тулгуурлаад буюу бид нэр зөвхөн тэ одоо Библиэр дамжуулаад тэ Христийг эвдэх бөгөөд Христэд итгэлээрээ ивэлийг авах ба тэгснээрээ бид нэр амьдрах хугацаанд бурхандаа алтрыг өргөнө гэсэн одоо ийм мессеж явт юм байна. 내가 어렸을 때 한국에서 신앙생활할 때 내가 주일학교 다닐 때도 교회에서 1시간 반 동안 예배를 드렸습니다. 1시간 반 정도. Нэг одоо эзний хүүхэд байхад нь одоо юуны хүндэтгэлийн цуглааны цаг нь болохоор 1 цаг хагас орчим байсан. 1시간 반 동안 예배 드릴 때 거의 1시간 20분은
성경 말씀을 공부했어요. 말씀을 듣고. За тэгээд тэрнээсээ болохоор чинь Библийг үзэж байгаа шүү дээ. Библийг үзэх болохоор ер нь бол 1 цаг 30 минутаас ойролцоогоор 1 цаг 30 минутын цаг 20 минут нь ер нь бол дандаа Библи судлал байдаг байсан. 그런데 예배의 중심이 하나님 말씀에 있는데 하나님 말씀에서 다른 것으로 바꿔지면 그것도 사탄의 공작입니다. 조심해야 돼요. Тэгээд бид нэр бас ерөнхийдөө эндээс ойлгох ёстой санаа нь юу гэхээр Библи хүндэтгэлийн цаг гэдэг бол тэ бид нэр эзэн рүү анхаарад ялангуяа үгэн дээрээ илүү өнөд төвлөрөх ёстой ийм цаг байгаад байгаа. Тэгэхээр энийг бид нэр аягүй сайн бодох ёстой шүү. 로마서에 보면 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 그랬어요. Тэгэхээр бид нэрийг юу гэсэн блэ? Бид нэр үнэнний дотор байх үед үнэн биднийг чөлөөлнө гэсэн. 그 진리는 사도 바울이 말하는 그 진리는 하나님의 바른 말씀에 기초한 진리를 얘기하는 겁니다. За тэгэхээр одоо яс гэхээр тэр үнэн гэж юу гэж ингэng мот чинь эзний үгэн дээр суйрлагдсан агуулгуудыг хэлж байгаа гэсэн үг. 자, 찬양을 통해서 우리가 감동을 받을 수 있어요. 감정을. 그러나 우리의 말씀에 어떤 기초가 되어 있는 그런 세계는 아니에요. 조심해야 돼요. Тэр бид нэр тэгэхээр ямар нэгэн зүйлийг одоо үнэн гэдэг дээрээ сэтгэл хөдлөл дотор ярьж байгаа зүйлсүүдийг бас үнэн гэхгүй гэдэг дээр анхаарах хэрэгтэй. 찬양으로 사람을 붙잡으려고 하지 말고 말씀으로 사람을 붙잡아야 돼요. Тэг хүн бусдыг ингээд одоо илүү өөрлөгөө татах гээд те тусал одоо ингээд илүү тэ хамт байх гээд ч юм уу хүмүүсийг бид нэр итгэгчнээр татах гээд ч юм уу олон зүйлийг хийх гээд хичээдэг. Тэг тэрэн дээрээ илүү дутуу үйлдэлийг илүү их гаргаад ингээд их хичээл гаргадаг нөө тэнгэр газарлууд ингээд хөрвөөд явдаг гэдэг шиг. Тэгэж тэрхээс илүүгээр бид нэр үг рүү ингээд хүмүүсийг үгэн дээрээ суурлаад үгээрээ дамжуулан үгээр татах хэрэгтэй. 그리고 성령은 진리 가운데 역사합니다. 다시 말하면 말씀 가운데로 성령이 역사하시는 거예요. Тэгэхээр яг үнэндээ эзэнний ариун сүнс хаана ажилдаг вэ гэхээр эзний үгэн дотор ажиллаа гэдэг. 어떤 감정의 기복이라든지 인본주의로 사람을 인도하려고 하면 안 됩니다. Тэгэхээр бид нэр ямар нэгэн байдлаар нөө сэтгэл хөдлөлөөр те одоо ингэж сэтгэл хөдлөлөөр хүмүүсийг баахан хөөргөчөд ариун сүнс ажиллаа гэж юм дээр хандуулж болохгүй. 그래서 찬양을 1시간이 넘도록 하길래 그 시간에 성경 말씀을 좀 가르치라고 그랬더니 내가 이단이라고 얘기를 했습니다. Тэгээ магадгүй нөө тухайн үед одоо тэр Монголын юу дээр хүндэтгэл өргөж байгаа цагийг харсан чинь 1 цаг шахуу ингээд нөө магтандуулаад тийм ингэж байгааг хараад одоо болоод баг Библи үзээч гэдэг ингээд хэлмээр байсан. Тэгээ хүмүүс болохоор тэгэнгүүт ямар сони ингээд харах гэдсэн. Бараг буруу урсгал юм шүү. 내가 이단이구만요 보니까. Тэгээ яг харсан чинь тэгэд нэг мэдсэн чинь би бол тэгч хэлснээр ингээд буруу урсгалын хүн болцсон явжсэн. 나는 여기 말씀에 있는 것처럼 이 요한일서에 있는 말씀을 제가 다 알기 때문에 우리가 진리 가운데로 형제를 바로 인도하는 것이 진정으로 형제를 사랑하는 것이고 그게 하나님의 뜻이라는 것을 알고 있어요. 그래서 어떻게든지 간에 다른 거 하지 않고 딱딱해도 하나님의 말씀을 가르치는 겁니다. Тэгэхээр одоо энэ пост юу тэгээ 1 2 3 дугаар Иохан номыг харах юм бол энэн дээр юу гэж зааж хэлэхээр ах トゥ угаа хайрлна гэдгийг ерөөсөө чи үнэн рүү удирдах, үнэн дотор хүлээж авах энийг хайр гэж хэлээд байгаа гэдгийг би мэддэг учраас одоо хүмүүс тэнцээ гэдэг нэг янз бүрийн сэтгэл хөдлөлөөр хийж байгаа зүйлсүүдийг харлаар энэ бол биш юм да тий яг үнний үгийг заагаасаа гэдэг ийм сэтгэлээр ингээ хандчихсан ер нь тухайд бодож ирсэн. 그래서 이상한 거 하지 않고 정상적으로 기도하는 것을 배워주는 거예요. Тэгэхээр хүмүүс нэг одоо хүмүүсээс сэтгэлийг хөдлөх гээд ч юм уу те одоо нэг халаалт гэдэг шиг те халаах гэж юм шиг те янз бүрийн ингээ хийгээд байдаг тэрэн дээр ихтэй анхаарахаас илүүгээр бид нэр зүгээр л өгрөө ингээ удирдах өгөх хэрэгтэй. 2장 10절에도 보면 그의 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데 거하여 자기 속에 꺼리낌이 없다고 그랬습니다. 자, 선생님 한 가지만 여쭤봐도 될까요? 예. 한국에서는 네. 모든 교회가 그러진 않은 것 같은데 그래도 모든 교회가 그렇지 않아요.
근데 기도할 때마다 왜 그 주여 이렇게 막 불러요? 소리 질러가지고 세 번씩? 그러니까 일반적으로 뭐 간절히 하나님께 부르짖는 그 메시지 주여 찾는 것은 뭐 괜찮아요. 뭐 크게 부르짖든 왜냐면 성경에도 보면 부르짖으라는 말씀도 시편에 있으니까. 그러나 기도하는데 문제는 뭐냐면 일반적으로 그런 교회들 그런 목회자들은 과거에 자기의 스승들이 그런 사람들한테 배운 거예요. 근데 그런 것 같아요. 그런 그리고 사람들에게 우리도 배우니까 일부러 또 억지로 이렇게 부르려 그래가지고 그 그러더라고요. 어색하게. 근데 성경하고 맞게끔 우리는 그렇지, 그렇게 뭐, 나쁘진 않지만 우리는 그렇게 배우진 않았다고 해서, 우리 예, 그냥 우리 나름대로 기도할게 하니까, 그냥 불러요, 불러, 막. 예. 그러니까 꼭 저는 이제 뭐라 그럴까 산에 가서 조용히 기도하는 것을 많이 배웠어요. 다른 사람들이 시끄럽게 기도하는 것보다도 내가 은밀히 하나님을 찾고 또 하나님과의 관계에서 내 자신을 좀 발견하려고 하는 내가 그런 세계의 기도를 배웠습니다. 그러다 보니까 참 유익이 많더라고요. 그래서 근데 한국 교회는 정말 문제가 많은 사람들이 엄청나게 많았어요. 신비주의하는 사람들, 뭐 이상한 방언하는 사람들, 또 그런 사람들이 감정에 치우쳐가지고 사람들을 많이 사기쳤어요. 한국 교회가 그런 역사가 있어요. 그런 사람들이 한국에서 어디 갔냐면 선교지로 다 나갔습니다. 선교지. 선교지로 엄청나게 많아요. 몽골에서도 가보니까 그런 사람들이 많더라고요. 그래 내가 그런 사람들에게 한국 사람 4명의 선교사에게 사기를 당했잖아요. 그래 내가 나 이 사람들이 왜 여기 왔을까? 그런 사람들이 와가지고 그 사람들의 제자들이 또 그걸 배워요. 그래서 그 제자들에게 5명에게 내가 당했다고 그랬잖아요. 그래 내가 그런 모습을 보면서 그 사람들은 어떻게 보면 자기는 바로 한다고 생각하지만 그러나 자기 양떼들을 죽이는 겁니다. 그 양떼들을 죽이기 위해서 사랑하지 않는 거죠. 요한 1서에서 말하는 것처럼 요한이 말하는 것처럼 형제를 미워하는 거하고 똑같습니다. 그것이. 자기는 사랑한다고 그러지만 하나님 보실 때는 그건 네가 형제를 미워하는 거라고 말씀하시는 거죠. 그렇기 때문에 한국 교회도 경건하지 않은 교회들이 많습니다. 근데 제가 속한 교단은 옛날 고신식 교단은 철저하게 과거의 청교도 신앙을 갖고 있기 때문에 신앙이 아주 건전하고 바로 돼 있어요. 그래서 철저하게 말씀 중심으로 어려서부터 자기를 훈련시키고 기도하면서 선을 행하는 걸 배웠기 때문에 우리가 어떻게든지 간에 하나님 앞에서 오랫동안 기도하면서 자기를 만들어요. 이번 주간에 김신득 목사도 산에 가서 기도하고 있습니다. 한 주간. 그렇게 해서 자기를 만드는 훈련을 우리가 하기 때문에 조금 일반적으로 감정적으로나 다른 사람들에게 막 뻥을 친다든지 막 감정적으로 이렇게 막 강요한다든지 하는 그런 세계하고는 우리가 좀 경계를 해야 됩니다. 그런 사람들 조심해야 돼요. 반드시 그 이후에는 열매가 좋지 못한 것을 많이 봤어요. 그렇기 때문에 하나님 앞에서 지극히 정상적으로 목회하는 것이 중요하고 말씀도 가르치는 것이 중요하고 양심을 바로 써서 하나님과의 관계에서 경건하게 살아가는 것이 중요한 거예요. 그래서 우리 조금 다른 겁니다. 네. Одоо би нөгөө нэг тэгж хэлсэн байхгүй юу? Ингэдэж штэ. Та нар бас яадаг би мэдэхгүй л юм л та. Гэхдээ нөгөө нэг би нөгөө солонгосчууд Цоглонд сууж явах үед юу яадаг зарим нь бол зарим бүгдээрээ тэгдэг л ах. Гэтэ зарим цоглоонууд болохоор заавал залбирх болгондоо эзэн ингээл 3 удаа хашгир гээл. Тэ. Тэгээд одоо юу гэдгийг ингээл хашгирах хэрэгтэй гэдгийг бол би мэдэхгүй байна. Гэхдээ би зүгээр өөрийнхөө сурснараа эзнэргөө залбирчих юм бол үгүй чи хашгаар заавал хашгирах хэрэгтэй гэдэг ч юм нэг иймэрхүү юм байгаад байдаг шүү дээ. Би сая тэрийг асуусан байхгүй юу. Тэгээ тэднэрд бол ямар учиртай юм бэ? Тэ тэгсэн. Тэгээ ямар ч Библиэлд бол яг нэг эзэн гэж дуудах хэрэгтэй гэж байдаг тий. Тэр утгаараа тэд нэр яг ингэ сурсан ингээд зүгээр сурсан зуршил болоход хийж байгаа хаа гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол нэг одоо итгэлийн ингээд одоо ах эгч нар байгаа даа штэ итгэлийн ах эгч нар аав ээж нар тий тэднээс ингээд дамжуулаад хүмүүс одоо нэг загсыг 3 хувагаад шаарддаг ягаад шаасах юм бэ гэдэггүй 3 хувагаад шараас сурчсан гэдэг шиг ингээд нэг ягаад гэсний мэдэхгүй ч гэсэн ингээд хийгээд ирсэн зуршлууд байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр тийм зуршлын үүднээс тэгдэг байхаа. Гэхдээ тийм хүмүүс бол бид нэр утга учирыг мэдэхгүй тэр хүмүүсийн тэгээд яг ашиглаж байгааг мэдэхгүй ирнэ дагаад ингээд ахнаас болохгүй шүү. Болгоомжлоорой гэдэг ч байхгүй. Одоо жишээлбэл пастор эднэр болохоор ч нөгөө ийм чимээгүй залбирах те чимээгүй залбирах үгэн дээр анхаарах
чимээг залбирахын тулд уул руу явдаг тийм одоо пасторууд тийм 7 7 уул руу явдаг ч юм уу. Иймэрхүү юм дээр анхаардаг илүү болчихтой. Гэтэл энийг харлаа зарим хүмүүс болохоор хитрхээ чимээгүй хитрхээ тусгаар гэдэг ч юм ингэж бас хардаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг нэг үндэс суурь гэдэг зүйлийг бид нар аягуулсан харах хэрэгтэй байдаг гинэ. Тэгээ пастор болохоор за бидний ямар дайцсан зөв үндэстэй явж байгаа шүү гэдэг ч. 누구한테 배웠느냐가 참 중요한 건데요. 저 같은 경우는 Эхнээс сурсан байд нэг чухал гэнэ. Яагаад гэдэг нэг чухал. 우리 교단의 목회자들이 제가 지금 이렇게 여러분들에게 가르치고 이렇게 하는 부분들은 100년 전에도 이렇게 가르쳤습니다. 우리 교단은. Тэгээ одоо биднэрт ингээд заагдж байгаа энэ агуулгууд байна те бид нар үгэн дээр чи ингээд анхаараач те үгийг заахгүйгээр худлаа амаараа хайртай гэдэг үзий яаж байгаа хэрэгштэй гэдэг ингэж энэ агуулгууд болохоор чинь 100 жилийн өмнөөс хүртэл яг энэ одоо урсгалал заагаад явж исэн урсгал байгаа гэж. 자, 미국 북장로교 선교사들이 와서 그분들이 저희처럼 이렇게 똑같이 성경을 가르치고 여러분들에게 말씀을 바로 순종해 나아가도록 이렇게 정상적으로 가르쳤어요. 그런데 한국교회가 이후에 이상한 것들이 많이 들어와가지고 정말 교회가 오갈자탕이 됐습니다. 여러분들이 그런 사람들을 많이 보게 된 거예요. 거짓말도 하고 사기도 치고 막 방언하고 뭐 어디 뭐 하나님이 응답을 받았다는 등 그런 헛된 소리 하는 사람들이 지금 우리가 초대교회에 받았던 한국교회가 초기에 받았던 그런 바른 신학에서 많이 벗어져 나갔어요. 저는 이제 우리는 이제 그런 신학을 오랫동안 하다 보니까 그게 보입니다. 근데 그 사람들은 그게 안 보이는 거예요. 그게 좀 안타까운 부분이지만 이러한 것들을 조금 이해를 하는 것도 중요하고 그렇다고 그래서 우리가 그러면 저렇게 하는 사람들이 다 잘못되고 다 지옥 간다. 그렇게 말하는 것은 또 잘못된 겁니다. 왜냐하면 조금 진리를 잘못 깨달았어도 그만큼 자기가 자라나는데 부족함은 있지만 그 사람들이 그리스도인이 아니다라고 얘기하면 그것도 잘못된 거예요. 그것도 연약하지만 그래도 그 사람들도 하나님의 백성입니다. 그러니까 때로는 공유를 하되 그 대신에 우리가 가지고 있는 바른 신앙으로 지혜롭게 자기를 만들어가는 그런 사람이 돼야 돼요. 시간을 낭비하거나 세월을 낭비해서는 안 됩니다. 어떤 것에 빠져가지고. 네, Солонгосын одоо чуулган ч гэсэндээ цаг хугацааны явцад дундуур нь маш олон хүмүүс ингээ орж ирдэг тий. Олон одоо үйлдэлүүд орж ирнэ. Зөвхөн Монгол тийм биш гэж байгаа байхгүй. Зөвхөн Монголд ингээд сонь байгаад байгаа юм ерөөсөө биш байхгүй. Тэгэхээр Солонгост ч гэсэндээ дундуур нь тэгэл тий одоо гаднаад янз бүрийн урсгалууд орж ирнэ, янз бүрийн хэлбэрүүд орж ирнэ. Тэгэнгүүт нөгөө тэр хэлбэрүүдийн хүмүүс чинь өөрсдөө бол мэдэхгүй шүү дээ тий. Тэгээд ингээд нэг мэддэг юм шиг заацгаана. Тэрнээс нь манай монголчуудаас сурч орж ирнэ. Тэгээ орж ирэхдээ шал өөр урсгал болоод ороод ирдэг ч юм уу те. Ингээ гараад ирдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ жишээлх юм бол одоо пастор Монголд ирээд ингээд анх ингээ мэдхгүй сайн мэдээ тараач явтана. За адилхан сайн мэдээ тараагч юм ингээ бодсон чинь яг ясам дээр ясглахэр нөгөө нөхдүүд чинь сайн мэдээ тараагч юм шиг нөгөө талаараа наймаач юм шиг бүр нөгөө талаараа ингээд туйл те юм ингээд яг те аль болохоор ингээд ашиг нь юу ингээ хараад тий аль болохоор бодлоо монголчууд ингээ ашиглах гэдэг юмуд нь харагдаж ч юм уу ингээд ийм олон хүмүүс байгаад байгаа байхгүй тэгэхээр бид нэг энэ дээр ингэж яахгүй хамгийн олон сэргийг тэс сонор сэрэмжтэй мэрэгэн ухаантай байх нэг чухал тэгээд цаг хугацаа болон тэгээд хүчээ ингээд хамаагүй зүйлээр зарцуулахгүйгээр бид нэр үгэн дээр төвлөрөх нь нэг чухал шүү гэдэг. 여기 그래서 10절 말씀 우리가 좀 생각해 보면 맞습니다, 목사님. 자, одоо хоёрын нэгдүгээр явах 2-ын 10 дугаар эшлэл рүү очиж байгаа. 자, 그의 형제를 사랑하는 사람은 빛 가운데 가 자기 속에 꺼리낌이 없다고 그랬어요. За, 2-ын 10 дээр юу гэсэн гэхээр ах トゥ угээ хайрладаг нь гэрлийн дотор байгаа бөгөөд түүнд бүдрүүлэх шалтгаан байхгүй гэсэн. 아멘. 형제를 하나님의 말씀에 바른 진리 가운데로 인도하는 사람은 자기 양심에도 하나님 앞에 떳떳하다는 표현이에요. За тэгэхээр одоо энэ дээр те ах トゥ усаа хайрладаг хүмүүст нь болохоор юу гэлээд тэр гэхээр өөрөөхөө биш те эзний өмнө зогсоод өөрийгөө хянаад ах トゥ устэйгээ харилцдаг хүн гэсэн. 근데 2장 11절에 있는 말씀처럼 잘못된 진리를 가르쳐서 형제를 미워하는 사람은 어둠에 있다고 그랬습니다. Харин 11-ийг харах юм бол энэ дээр ах トゥ уг үдсэн ядагч гэж харж байгаа. Энэ үдсэн ядагч гэж үг нь юу гэхээр энэ зүгээр нэг тийм стандартаар нэг гэдэг үдсэн ядаад байгаа юм ерөөсөө биш. Үннийг заахгүй, үннээр тэр хүнтэй харьцаж чадахгүй байгаа нь л үдсэн ядалт болж байгаа гэсэн. Үдсэн ядаж байгаа гэсэн. Буюу ийм хүн харанхуй дотор байдаг гэсэн. 자, 이 어두운 다른 잘못된 진리에 치우친 사람은
갈 곳을 알지 못합니다. 이 어둠 자체가 잘못된 진리인데 계속해서 어둠으로 행하면서 답을 얻지 못하니까 갈 곳을 알지 못하는 거예요. За тэгээ 19-ээс цааш үргэлжлүүлээ үзэх юм бол харангуй дотор байгаа хүн өөрөө хаашаа явж байгааг ч мэдэхгүй гэж хэлсэн. 자, 이 어둠 뒤에다가 진리라고 붙여보세요. 그 어둠의 진리가 그의 눈은 멀게 했어요. Тэгээ одоо энэ дээр юу гэсэн байгаа гэхээр нүдийг нь харанхуй сохолсонд бол хаашаа явж байгааг мэдэхгүй гэсэн. Тэгээ энэ дээр өөрөөр хэлэх юм бол тэр харанхуй байхгүй. Тэр хүний бодож байгаа тэр үнэн гэж бодсон байгаа тэр харанхуй нь тэр хүний нүдийг сохолцсон байгаа гэсэн үг. 그 잘못된 진리 가운데 있는 사람은 눈이 어두워져가지고 자기도 어디로 가야 될지 모르고 다른 사람들도 그 길로 인도하는 사람들입니다. Тэгэхээр хүн өөрөө харангуй дотор байгаагаа мэдэхгүй миний бодол зөв гэдээ явж байгаа хүн яг тэр үгээрээ хүмүүст хэлэхлээр өөрөө ч мэдэхгүй бусдыг үннээс улам хол зам руу хөтлөд байгаа гэсэн. 자, 여러분들 소경을 인도하면 어디로 가죠? 네, 무슨 소경. 쉽게 눈이 그렇죠. 눈이 안 보이는 사람을 인도하면 어디로 가요? 소경을 하는구나. Тэгэхээр хэдүүлээ угаасаа хар ухаанаар бодоход те сохроо замчлаад тэр хоёр аль орох вэ? 어디로 갑니까? машины зам руу орно гэхгүй. 하셔. 다 적으셨죠. 눈을 감기는 맹인을 인도하면 가다가 넘어지고 꼬꾸라지고 찻길로 들어가겠죠. 찻길로 가겠죠. 교통사고 나. 그래서 그 인도하는 사람이 맹인이 되면 안 됩니다. 소경이 돼서는 안 돼요. Тийм учраас сохор одоо тэр та би одоо артгаа харж чадахгүй цаашгаа мэдэхгүй ийм хүнийг би удирдъя газарчлая гэх гэж байгаа бол эхлээд би өөрөө харж ийн үү зөв харж ийн үү гэдгийг шалгах хэрэгтэй гэсэн. 자, 영지주의 이단자들처럼 자기가 맹인이 되었어요. 진리를 알지 못하니까. 그러면 자기가 인도하는 사람들도 맹인인데 같이 어둠 가운데로 같이 구렁텅이로 같이 사망의 음침한 골짜기로 떨어지는 거예요. Тэгэхээр одоо энэ тухайн үед дэсэн тэр хүмүүс болохоор тэ илүү өшөө мэдлэг хэрэгтэй тэ илүү ингээд одоо тэ бурхнаас өөр илүү төгс юм хэрэгтэй заавал ингэсэн ёстой гэсэн юм зарчим баригдаад байгаа энэ хүмүүс яаж юм гэхлээр өөртөө тэрийг зөв гэж бодож исэн гэсэн. Тийм учраас илж яах юм гэж гэхлээр тэр хүмүүс хаашаа явж байгааг өөртөө мэдхээ болцсон буюу өөртөөх нь зөв гэж бодож байгаа тэр бодлууд нь өөртөө сохолцсон байна. Гэтэ энэ хүмүүс дахиад нөгөө хүмүүсийг ч юм уу тийм шинэ хондуудыг одоо шинэ итгэгч нарыг удирдах явахлаарэ тэд нар хаашин дагуулах вэ? Үхлийн харах хөндөрөөл унгана гэхээс биш одоо тийм зөв 참 руу 나갈 чадахгүй гэдгийг хэлээд байгаа гэсэн. 그래서 사도 요한은 여기 12절 말씀에 이렇게 얘기합니다. 자녀들아 내가 너에게 쓰는 것은 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 사함을 얻음이요. 이렇게 말씀을 해요. За 12 дээр үгсгэлээр бяцхан хүүхдүүдээ нүгэл чинь түүний нэрийн учир уучлагдсан тул би та нарт бичиж байна гэсэн. 자, 왜 사도 요한이 이렇게 표현했을까요? За Илч Иохан яагаад ингэж хэлсэн болов? 자, 사도 요한이 이렇게 표현한 것은 소아시아에 있는 그 성도들은 어떻게 보면 사도 요한에게 있어서 같은 믿음의 형제들이고 제자들입니다. За энэ дэр бяцхан хүүхдүүдээ гэж хэлж байгаа энэ агуулга чинь хэн рүү хандж байгаа вэ? Нөгөө нэг бага Азийнхан тийм ээ тухайн үедээ итгэл дотроо өсөж яваа тэр хөөрхөн шинэ итгэгч нар буюу тухайн цаг үеэр итгэгч нар чинь Иохны хувьд ч гэсэндээ тэдний одоо шавна штэ тийм ээ ийм хүмүүсээс 너희는 그 미혹하는 잘못된 진리 안에서 너희 자신을 지킬 수 있다고 하는 근거를 여기서 얘기해 주는 겁니다. 네. 죄송해요. 다시 한 번만 해주세요. 그러니까 이 소아시아에 있는 성도들에게 너희는 잘못된 진리 안에서 너희 자신을 지킬 수 있는 근거가 있다. 기초가 되어 있다라고 사도 요한은 다시금 저들에게 힘을 북돋워 주는 거예요. 네. 자, энэ дээр ингэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ 12-ийн агуулга болохоор түүний нэрийн учир уучлагдсан тул бид та нарт бичиж байна гэдэг нь та нар
яг энэ цаг үеийн энэ давлгаа тэг хүмүүсийн анхаарлыг өөрт чинь татах гэсэн энэ уруу татлагууд дотор өөрөө өөрсдийгөө хамгаалах гэсэн дархлаа та нарт байгаа гэдгийг ингээд сануулж байна гэсэн үг. 그래서 내가 너에게 쓰는 이유는 뭐냐면 쓰는 것은 그러니까 쓰는 이유가 이 사도 요한 1서를 보내는 이유가 뭐냐면 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 사함을 받았다. 너희는 예수 그리스도로 말미암아서 죄 사함을 받은 사람들이다. 그렇게 얘기하는 거예요. Тэгээ Илч Иохан тэргээ юу гэж хэлсэн гэхээр би та нарт энэ нэгдүгээр одоо Иохан номыг буюу энэ эхний захиагаа бичиж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр та нар бол Христ дотроос аль хэдийн уучлал авсан хүмүүс гэдгийг мэдж байгаа хүмүүс шүү гэдгийг ингээд сануулж. 아주 기본적인 것은 아니죠. 너희 죄가 예수 그리스도로 말미암아 사함을 받았다. 이것이 아주 기본적인 건데 너에게 그것이 있다는 거예요. 그것을 붙잡고 미혹받지 말라고 얘기하는 거예요. Тэгэхээр юу гэсэн гэхээр тийм учраас та нар энэ үннээс зуураад энэ үннээс өөр тийш нь битгий хэлбийгээрэй гэдгийг сануулж өгч байгаа гэсэн. 자, 왜 여기에서 사도 요한이 이렇게 말했냐면 이 말씀이 굉장히 중요한 의미들이 여기 담겨 있습니다. Яагаад тэгэхээр Илч Иохан яагаад ингэж хэлсэн гэмэд энэ үг чинь одоо хүний амьдрал дотор тэг хамгийн чухал тооцогдох энэ агуулгыг ингээд одоо хийцэн байгаа үг. 자, 초대교회 영주주 이단들은 예수 그리스도의 속죄를 부정했어요. 네. 목사님 방금 와드리겠어요. 끊겨졌어. 초대교회 영주주의 이단자들은 네. 예수 그리스도의 대리적인 속죄를 부정을 했습니다. 부인을 했어요. 예수님이 네. 우리를 위해서 피 흘려줄 수 없다. 그렇게 얘기했습니다. Тэгээ тухайн үеийн хүмүүс одоо нэг ингээд бодлыг ургуулад тэг ингэж явсараа сүултээ юу гэж бодож ин гэхээр тухайн үеийн тэр нэг гүн ухаан руу илүү хитрхи хэлбицсэн хүмүүс юу гэж үзсэн гэхээр бүш Есүс бол Христ гэдэг ингээд эхэлж. Тэгээ дундуура явж яснаа бүшэн Христ юм бол тэг чинь махавтай байсан юм шүү дээ. Махавтай байсан хүн байсан юм чинь гим үлдсэн юм шүү гэдэг. Ингээд хэлбигээд ингээд хөврөөд явцсан гэсэн. Тэр бодлоод нь тэгээд чи ингээд нэг заваасаа хазаагаад нөгөө өрүүлэн буруу ширгээ явчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тухайн үед яг тэгжсэн болохоор энэ шавнар дээр ихээр Христ бол Христ гэдэг дээр та нар ингээд энэ үннээсээ л битгий зуураарай гэж хэлсэн гэсэн үг. 자, 그 이유는 자신들이 깨달은 잘못된 이데아 사상이 하나님보다 앞서 있었기 때문에 그래요. Тэгэхээр яагаад тэд нар тэгвэл ингээд нөгөө нэг буруу урсгал болоо явчихсан гингүүд чинь тэд нар өөрсдийнхөө хөвөрсөн бодлуудыг эзнээс чухал тавьчих байгаа гэсэн. Тийм болохоор ингээд нөгөө нэг одоо үннээс ингээд хэлбэг явчихж байгаа гэсэн. 그래서 자기의 사상에 비춰보니까 하나님은 사람은 어떻게 보면 영과 육으로 나눈다. 이렇게 두 가지로 나누는 영은 거룩하지만 육체는 악하다. 어떻게 예수님이 당신의 악한 육체를 가지고 우리를 위해서 피 흘려줬나? 우리는 그거 믿을 수 없다. 이렇게 생각하게 된 겁니다. Тэгээ тэд нар яагаад ингээд тухайд одоо өөрөөр гүн ухааныг шүтээд те илүү ингээд бодлоод руугаа анхаарал буруу үзэл рүү улаа явчихна гэхлээрэ ерөөсөл энэ бурхан биднийг бүтээсэн шүү. Бурхан биднийг сүнстэйгээр махбаттайгаар бүтээсэн шүү гэдэг ингээд явж байгаа. Тэгээ хөрхөн явж ирсэн дараа нь ингээд те явж ирснээр сүултээ эзэн бол сүнс юм биш үү гэж явж ирсэн. Тэгвэл сүнс чинь ариун гэж тэгвэл махбат чинь гэмтэнгээ явж чинь тэгвэл сүнс ариун махбат гэмтэн бол Иесус чинь махбаттай байсан чинь яаж ариун байж чадах юм? Тэ? Иесус яаж бидний төлөө ариун цэсээ урсгаж чадах юм ингээд нөгөө бодол руугаа хөвлөрөөд ингээд мангартай явчихдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ бодлуудаас болоод тэгэнгүүт энэ ч нөгөө хүмүүсийг ингээд эргэлзээнд оруулдаг. Тэ? Нэрээ тийм юу илээ? Гэт ингээд эргэлзүүлээд хүмүүс бусдыг уруу татхад хүргэдэг гэж. 자, 요한일서 7절 한번 읽어보세요. 요한일서 7절. 자, 요한 1서 7절. 2서 7절이요? 요한 2서. 네. 네. За би 예. За нэгдүгээр Иохан 2-ын 7-ыг дахиад уншия. Энд дээр ингэж байна. Хайртууд минь би та нарт шин тушаалыг бус харин эхнээсээ та нарт байсан хуучин тушаалыг бичиж байна. Хуучин тушаал нь та нарын сонссон үг юм аа. 자, 미혹하는 자, 이 영주주의 이단들이 그들이 가지고 있는 잘못된 사상이
예수 그리스도께서 육체로 임하심을 부인하는 자다. 어떻게 예수님이 이 더러운 죄악된 육체를 가지고 오실 수 있나? 다시 말하면 예수님이 육체로 이 땅에 오지 않았다고 하면 예수 그리스도의 속죄를 부인하는 잘못된 진리를 말할 수밖에 없는 거예요. Тэгэхээр одоо энэ дээр харах юм бол тэр тухайн үеиг хүмүүс ирсэн хамгийн гол нь Иесус Христ чинь махбодтой байсан. Биднэртэй адилхан хүн байсан гэдэг эхлэнгүүт махбодтой үгээс хүмүүс чинь адилхан тэг гэмтэн байсан юм биш үү гэдэг ингээ эхэлсэн байгаа байхгүй. Тэгээд ижиглэр за би тэгвэл яг Христ Бурханаас ирсэн гэдэг үхлэн жишөөрөө. Гэхдээ тэр яг ингээд одоо түүний загламд цовдлогдсон бидний гмийн төлөө байгаад тэр ингээ те махбодороо буюу адилхан махбод ижиж түүний өвхлийг ягаад бидний одоо те аврал гэж хүлээж авч байгаа гэдэг ч юм уу. Ингээд хамгийн гол нь энэ дээр эсэх гэсэн. Сүнс бол ариун гэдэгт итгэж байна. Бурхан бол итгэж байна ариун гэдэгт. Гэтэ Христ болохоор чинь махбодтой байсан. Учраас ариун биш ээ гэдэг ингээд дараадсан. 자, 마태복음 1장이나 누가복음 1장에 보면 예수께서 세상에 오실 때 마리아에게 천사 가브리엘이 나타나서 이야기를 해줍니다. 처녀가 잉태해서 아이를 잉태하는데 마리아에게 잉태된 것은 성령으로 잉태되었고 하나님의 능력으로 잉태되었다라고 얘기합니다. За, ер нь бол Есүсийн талаар анх түүний төрсөн тий үүссэн одоо тий эхийн хэвлээд ураг болоод бүрлдсэн тэр агуулгын талаар Матай ном болон Матай 1-р бүлэг болон Лук 1-р бүлэг дээр ингээд тодорхой байж байгаа. Эзэн бурхан тэр Мариа руу хин гэдэг тэнгэр элчийг илгээсэн гэдэг нэр нь хүртэл байж байгаа тий. Габриэлийг илгээсэн гэж байж байгаа. Тэгээд одоо Маритаа уулзаад тий ариун сүнсээр ингээд түүнийг ингээд олцсон гэдэг хүртэл хоёр ч номон дээр бичсэн байж байгаа. 자, 그러나 예수님이 세상에 오실 때 예수님은 마리아의 몸에서 나셨기 때문에 예수님은 완전한 사람의 몸을 가지고 이 땅에 오신 거예요. Тэгэхээр тэгэж ариун сүнсээр тэр бүрлдсэн үнэн. Тэгээд тэр бас Маригийн биеэс төрсөн нь үнэн шүү дээ, тийм ээ. 자, 예수님이 세상에 오셔서 우리와 똑같은 몸으로 고난을 당하시고 이사야 53장에 보면 나오지. 똑같은 몸으로 고난을 당하시고 또 십자가에서 고통을 당하실 때 하나님께 기도하는 내용을 보면 예수님의 고통이 얼마나 큰지 하나님께 엘리 라마 사박다니 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 그렇게 고통스럽게 부르짖는 내용이 나오잖아요. 그런 메시지를 본다고 하면 예수님이 육체로 오신 것이 분명하고 또 우리를 위해서 속죄해 주신 것이 분명한데 영적 이단자들은 자신들이 잘못 깨닫고 있는 그 진리를 가지고 육체는 더럽고 악하다. 거기에다가 기준을 딱 두다 보니까 예수님이 육신으로 와가지고 우리를 위해서 피 흘려줄 리가 없다. 그렇게 부정을 했던 겁니다. Тэгээд одоо Иесус Маригаас төрсөн учраас тэр 100% угаасаа хүн тий. Тэрээр дараад нь бидний одоо таны болон миний гмийн төлөө загалмай дээр цовдлогдохын өмнө тэр хичнээн зовлонтойгоор ингээ тий хүн гэдэг утгаараа бас ингээ тий бас айдастай тий төгшүүртэй бүр ингээд нэг цусны хүртэл ингээд хөлсний хүртэл цусны тусал шиг тусалж исэн тэр одоо төсөөллүүд хүртэл Библиэр бичсэн байж байгаа тий. Тэгээд тэрнийг бас зөвхөн шинэ гэрэн дээр байгаа биш. Исая номны 53 дугаар бүлгийг харах юм бол тэрэн дээр ч гэсэн ингээд тодорхой байж байгаа. Тэгээ Исая бас юу гэж хэлсэн гэхээр Исая 53 дугаар бүлэг дээрээ бас тэр яг юу аах гэж ингээд байгаа талаар бас бичсэн буюу бидний гэмээс тий бидний гмийн төлөө ингэсэн юм ба гэдэг тодорхой бичсэн байж байгаа. Тэгэхээр аль нь ингээд ийм байгаа. Гэтэл тийм учраас биднэрт ингээд тодорхой бүх ингээд тодорхой байгаа. Гэтэл тухайн үеийн одоо тэр нөгөө гажсан урсгалынхан яаж исэн гэхээр за гажсан урсгалынхан юун дээр анхаарлаа хандуулаад байгаа гэхээр бурхан бол бурхан ариун сүнс ариун мэдж байна. Харин Есүс бол тэр чинь бурханы хүү байж болох ч гэсэндээ тэр бол биднэртэй адилхан махбодтой учраас махбод нь бол одоо гэмштэй гэж ингэж үзсэн гэсэн. Тэгэхээр энэгээр буруудсан гэсэн. 자, 그래서 여기 자녀들아는 일반 모든 성도들을 다 자녀들이라고 할 수 있습니다. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол одоо хүүхдүүдээ эсвэл ах トゥ усрээ гэж ярьж байгаа тийм. 일반 모든 성도들에게 가장 기본적인 것은 너희가 예수 그리스도로 말미암아 죄 사함을 받았다는 거예요. 네, 목사님 지금 저기 12절 말씀하시는 거죠? 그렇지요.
네. За тэр 12 дээр одоо буцаад хэлээ нэгдүгээр явах нь 2-ын 12 дээр очих юм бол энэ дээр бяцхан хүүхдүүдээ гэж хэлж байгаа тийм. Энэ дээр одоо энэ бяцхан хүүхдүүд гэж хэлж байгаа эхнийг хэлж гэхлээр сая хэлсэнчлэн тэр тухайн итгэгч нарыг хэлж байгаа гэсэн үг тийм. 그렇기 때문에 예수 그리스도께서 우리 죄를 대신해서 속죄해 주신 그 진리가 그들에게 있기 때문에 그 진리를 가지고 그 미혹된 진리에서 자기를 지키라고 얘기합니다. Тийм учраас тэднэрт гэж үлээр та нар тэ эргэн тойронд чинь одоо тэ зөндөл юу гарч байгаа тэ зөндөө ингээд нөгөө юу сураг гарч байгаа шүү дээ тийм ээ уруу татлага эргэлзээ эргэн тойронд нь байгаа. Гэтэл тэрийг өгжүүлэхээр та нар харин ийш тийш хэлбийлгүйгээр анхнаасаа та нарт өгөгдсөн тэр итгэмжит тэр үгэн дээр бат зогсох ёстой шүү гэж сануулж. 자, 여기 13절에는 아비들에게 또 이렇게 권면합니다. 두 번째로. За тэгээ дахиад 13 дугаар ишлэлийг харах юм бол дахиад сануулж байгаа. 자, 내가 너에게 쓰는 이유는 뭐냐면 너희가 태초부터 계신 일을 알미요 그랬어요. За тэгэхээр 13 дээр ингэсэн. Харин эцгүүдээ гэж хэлсэн. Эцгүүдээ эхнээсээ та нар одоо түүнийг те эхнээсээ байгаа түүнийг та нар мэддэг штэ. Мэддэг учраас би бичиж иршөө гэж хэлж. 자, 아비들은 누구를 가르치죠? 아비들은? эцгүүд гэж хэнийг хэлж байгаа гэж бодож байна. 어디 뭐 어른이나 교회 어른이나 또 지도층이나 가정에서 자녀들을 인도해야 될 위치에 있는 그런 사람들이 아비들이죠. Ер нь бол эцгүүд гэдэг үгийг бидлээ бодох юм бол настай хүмүүс те эсвэл өрхийн тэргүүнүүд те эдгээр ингээд тийм хүмүүсийг эцгүүд гэж боддог. 아비들이 흔들리지 말아야 될 것은 그들은 태초부터 계신 일을 알기 때문에 그런 겁니다. тэднийг юу гэсэглээрээ тэд нар одоо тийм янз бүрийн ийм уруу татлагын эргэлзээний энэ салхинуудад ингээд хийсгэхдэггүй байх ёстой учраас тийм тэднэр сануулж та нар яагаад хийсгэхдэггүй байх ёстой гэхээр та нар анханасаа Христийг мэдж байгаа шүү дээ гэж ингээд сануулж. 다른 말로 한다고 하면 우리의 믿음의 기초, 신앙의 기초를 너희는 알고 있다. 그 기초에서 흔들리지 말라고 얘기하는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол та нар итгэлийн суурь гэдгийг аль хэдийн мэдж байгаа хүмүүсээ харин энэ суурин дээр бат зогсоод иш ишний битгий ингээ анхаарай гэж хэлсэн. 우리가 창세기 1장의 1절에 보면 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 그렇게 말씀했지요. За тий Эхлэл номын 1:1 дээр харах юм бол байдаг тий эхэнд бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээсэн талаар гарч байгаа. 요한복음 1장 1절에도 태초에 말씀이 계시니라 그렇게 말씀했죠. За Иохан номын 1-р бүлгийн 1-ийг харах юм бол бас тэн дээр эхэнд үг байсан талаараас дурдсан байна. 태초부터 계신 하나님께서는 세상을 창조하시고 하나님의 진리의 말씀으로 세상을 세우셨다는 것을 얘기하는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол анхнаасаа буюу эхэнд байсан тэр бурхан дэлхийг бүтээсэн. Тэр бас юу гэсэглээр үгээрээ бүтээсэн гэж ингээд энэ хоёрыг харах юм бол ингэж бичсэн байна. 그렇기 때문에 아버지의 위치는 어찌 보면 태초부터 계신 하나님에 관한 이 바른 진리의 말씀을 가지고 있어요. 그것을 가지고서 이단들을 잘못된 가르침에 대해서 분별을 해야 된 위치다라고 얘기하는 겁니다. Тэгэхээр тийм учраас энэ анхнаасаа байгдсан гэж бид нэр сурсан, анхнаасаа байгдсан гэдгийг мэдж авсан эцгүүдийн хувьд болохоор эцгүүд байр суурин дээр бат зогсох ёстой гэдгийг эртэлж яхан сануулж өгсөн. 자, 여기 그 중간에 보면 청년들아 내가 너에게 쓰는 것은 너희가 악한 자를 이겼음이니라 이렇게 말씀을 해요. За 13-ыг цааш нь харах юм бол залуусаа та нар ёрын нэгнийг дийлсэн тул би та нарт бичлээ гэж хэлсэн агуулга байна. 자, 청년들의 신앙은 아버지를 통해서 배운 바른 진리, 그 기초를 가지고 악한 자를 분별하고 싸워 나가는 겁니다. За энэ залуучуудын итгэл гэж юу хэлж гингүүд эцгүүдээсээ буюу те өмнөх үеийнхнээсээ өрхийн тэргүүн эцэг эхээсээ те авсан тэр итгэлийг хэлж байгаа. Тэр итгэлээрээ өөрсдийн одоо эргэн тойрны тэр итгэлээрээ те эргэн тойрны уруу татлагуудыг ялсан учраас гэж хэлж байгаа. 그래서 악한 자를 이겼다라고 얘기하죠. Тийм учраас муу нэгнийг те бузармог дийлсэн гэж хэлсэн. 청년들은 용사와 같아요. 그래서 잘못되고 거짓된 진리를 분별해서
그것에 미혹받지 않고 오히려 적극적으로 우리가 가지고 있는 진리를 세워나가는 것이 청년의 신앙. Энэ залуучууд бол юу вэ? Ингээд цэргүүдтэй адилхан гэж цэрэг ирс шиг тий. Тэд нар болохоор хурц хоонтой байж аль нь үнэн, аль нь худал гэдгийг тэд нар ялгаж байгаа. Та нар ялгаж чадаж байгаа бөгөөд та нар үннийг одоо тэр худлыг нь устгасан учраас гэж хэлж. 그래서 사도 요한은 청년들에게 너희가 악한 자를 이겼다라고 얘기한 겁니다. За тэгээд тийм учраас Паул үгсэлээр та нар бузар мөг ялсан гэж хэлсэн. 그렇기 때문에 이 거짓된 진리가 교회 안에 들어와서 성도를 미혹할 때 아버지의 위치에 있는 사람, 또 자녀의 위치에 있는 사람, 청년의 위치에 있는 사람들은 누구든지 간에 그 거짓된 것을 분별해서 자신을 지킬 수 있다라고 사도 요한은 이야기하고 있는 거예요. Тийм учраас Илч Иохан юу ч юм гэхээр тэр одоо эргэлзээ, тэр уруу татлагууд чуулганд ч гэсэн орж ирнэ. Гэхдээ чуулганд орж ирлээ гэхэд эцгүүд болсон хүмүүс те суурин дээр бат цогснороо үннийг ганхахгүй байж залуучууд нь те эцгүүдээсээ сурсан тэр итгэлийнхээ мэрэгэн ухаан те тэр одоо сүнслэг тэр залуу цэрэг шиг тэр одоо хэрсүү байдлаараа бууг тастаж үннээс зурж нялхууд нь яаж юм гэхлээрэ бас тэд нэр анханасаа дөнгөж авсан тэр үннээсээ зуураад буюу бүгдээрээ тэр чуулганд орж ирсэн уруу татлагуудыг одоо хүлээж авахгүй буюу тэндээс таслан засаж чадна гэдэг хэлж гисэн. 자, 여기 14절 말씀은 다시 먼저 이 자녀들, 아비들, 청년들 이 권면한 말씀을 반복해서 다시 한번 어찌 보면 너희가 거짓된 진리 안에서 자신을 지킬 수 있다고 얘기를 합니다. За тэгээ 14-ыг харах юм бол саяны тэр одоо 12 болон 13 дугаар ишлэл тэр хэлсэн тэр агуулгуудаа дахиад ингээд дүгнэж дахин сануулж. За тэд нар яаж тэгшсэн гэсэн та нар яа гэсэн бэ? Муу нэр яасан үн дотор зогсоорой гэсэн мессежийг дахиж ингэ өгч. 아이들이 어떻게 거짓된 자들을 분별하면서 자기를 지킬 수 있느냐? 내가 너에게 쓰는 것을 통해서 너희가 아버지를 알았다 그랬습니다. За тэгээ нялхсаа та нар эцгийг мэддэг тул би та нарт бичлээ. Эцгүүдээ эхнээсээ байгаад түүнийг та нар мэдсэн тул бичлээ. Буюу нялхсууд тэгвэл яаж хэрхэн одоо тэр юу зөв бурууг ялгах вэ гингүүд тэд нар эцгүүдээсээ буюу өмнөх үеийнхнээсээ тэдний заадаг нэгнүүдээс хүмүүсээсээ олоод мэдсэн байх ёстой гэсэн хэлж гисэн. 자, 자녀들이 12절 말씀에 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 사함을 받았다. 내가 하나님의 은혜로 말미암아 구원함을 받았다. 그것을 통해서 하나님의 사랑과 하나님의 은혜를 깨닫게 되었다는 겁니다. За тэр 12 дээр хэлсэн тийм ээ. 12 дээрээ та нар түүний нэрийн учир гэж хэлсэн. Нэрийн учир уучлалыг авсан гэдгийг хэлж гисэн. 아이들의 신앙은 내가 받은 은혜, 예수 그리스도로 말미암아 구원받은 그 은혜를 가지고 하나님이 나를 이렇게 사랑하셨구나. 나는 하나님이 이렇게 지극히 사랑하시고 나와 함께 하시는구나. 그런 믿음의 확신을 가지고서 거짓된 것을 분별하라는 얘기예요. За тэгэнгүүт энэ дээр юу ч юм гэхээр тийм учраас бид нэр эзний эзнээс авсан тэр нэгүүлсэл эзнээс авсан тэр гмийн уучлал гэдэг дээр чи өөртөө ингээ баталгаатай байгаа тохиолдолд тэр баталгаанаас ингээ зуурах хэрэгтэй гэдэг дахиад сануулж байгаа гэсэн. 그리고 또 아비들은 또 통이라고 얘기합니다. 아비들아, 내가 너에게 쓴 것은 너희가 태초부터 계신 일을 알았으며 그랬지요. За тэгээ тэн дээр үсгэлээрээ эцгүүдэд болохоор та нар анханасаа байсан анханасаа тэрийг ингээ сурсан гэж хэлсэн. 자, 아버지의 신앙에 있는 사람들은 태초부터 계신 일을 창조주 되신 하나님, 또 말씀 되시는 그 하나님을 알았기 때문에 그 신앙 안에서 견고해지게 자라나야 된다고 하는 것을 흔들리지 말라고 하는 것을 다시 이렇게 말하는 거예요. За тэгээ дараад нь эцгүүдийг үсгэлээрээ эцгүүд та нар эцгүүд та нар орчлын ертөнцийг бүтээгдэхээс өмнө байсан бүтээгч бурхан болон үгээрээ бүтээгдсэн бурхан гэдгийг мэдсэн түүн дээр ингээд үндэслэгдсэн учраас энийг ингээд мэдж байгаа учраас би та нарт дахиж бичлээ гэж хэлсэн. 그래서 아버지의 위치는 처음부터 있었던 바른 진리 안에서 흔들림이 없는 것이 아버지의 위치입니다. Тэгэхээр аав буюу эцэг хүн
одоо тий одоо толгой болж байгаа хүний үүрэг юу гэхээр тэр хүн анханасаа цуглагдсан тэр суурин дээр хүнд зогсох хөдөлгөөнгүй зогсох хэрэгтэй. 이것이 굉장히 중요해요. 어찌 보면 Энэ маш ингэж чухал агуулга. 집안에서도 부모가 자기의 역할을 잘 감당하는 것은 묵묵히 바른 태도와 바른 신앙 안에서 흔들림이 없어야 돼요. Тэгэхээр ялангуяа одоо гэр бүлд ч гэсэндээ тэг үр хүүхдүүд буюу хойч үе өөрийнхөө үр удмаа одоо өсгөж байгаа гэр бүлийн хувьд тэг эцэг хүн болон их хүн хоёр аль аль талаараа өөрсдийнхөө одоо тэр байх ёстой байр суурьуд дээр бат зогсно гэдэг маш чухал. 부모가 바른 신앙에서 벗어져 나가거나 또 흔들리면 자녀들은 그대로 영향을 받습니다. Тэгээ ялангуяа ээж аауд нь тэ эцэг эхчүүд нь өөрсдөө үннээсээ хөдлөөд хазаагаад тэгээд алгасаад алдагдаад ингээд яваад болохоор алдагдаад яваад байдаг нь тухайн өөрийнх нь хүмүүст төдийгүй үр удам нь тэдэнд яг дагаад ингээд суураараа ингээд ганхдаг. 또 여기 청년들아 내가 너에게 쓴 것은 너희가 강하고 하나님의 말씀 너희 속에 거하시고 너희가 흉악한 자를 이기었다고 얘기합니다. За тэгээд 14-ийн сүлийг харах юм бол залуусаа та нар хүчтэй Бурхны үг та нарын дотор байдаг бөгөөд ёрын нэгнийг дийлсэн тул би та нарт бичлээ. 자, 여기 청년들이 구체적으로 어떻게 이 악한 거짓된 진리를 가르치는 자들과 싸워 이기나 하는 것을 사도 요한이 이야기를 합니다. За тэгээд элч яохан дахиад сануулсан тийм ээ. Залуучууд бол тийм хүчтэй. Тэд нэр ингэ цэрэг шиг шилсэн. Тэд нэр эзний дотор тийм эзний үгэн дотор байгаа учраас муу нэг дийлсэн гэж хэлж 자, 청년의 신앙은 여기 말씀에 너희가 강하고 그랬지요. байна. Тэд нэр энэ дээр дахиад хэлсэн. Та нар бол хүчтэй гэдэг хэлж өгсөн. 여기 강하다고 하는 것은 진리면에서 견고하고 흔들림이 없는 모습을 강하다고 표현합니다. За энэ хүчтэй гэдэг агуулга төр юу орчин гэхээр үннийг одоо барьсан тэр сэтгэл тэр одоо итгэл нь те бат гэсэн утгыг хэлж өгч. 여러분들도 신앙생활 하면서 끊임없이 여러 사람을 만나게 되는데 간혹 가다가 이상한 말을 할 때 그 이상한 말하는 사람들의 말에 현혹돼서는 안 됩니다. Тэр бидний хувьд ч гэсэндээ та бүхэн маань салхаа авахгүй энэ тэнд амьдралын явцад маш олон хүмүүстэй тааралдан сонин сонин юмуд яригдана. Гэтэ тэр болгонд таны итгэл олж авсан тэр итгэл чинь бат байхад чухал байна. 강한 사람이 되세요. Тэгээ та хүчтэй хүн болоорой. 진리면에서 흔들림이 없는 사람이 강한 사람이에요. Тэгээ хүчтэй хөнгөд нь саялсанчлан тэг үнэн дээр бат зогсдог хүн л хүчтэй байдаг. 자, 하나님의 말씀이 너희 속에 거하시고 그랬으니까 그 진리의 말씀을 깨달아서 그 말씀이 내 안에 견고히 흔들림 없이 못이 박혀야 돼. За тэрэн дээр үсэлээрээ цааш нь 14 сүлгийг харах юм бол үнний үг та нарын дотор байдаг гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ шиг бидний дотор үнний үгийг ингээ бат сийлж өгөх хэрэгтэй. 자, 우리가 예수 그리스도의 은혜로 말미암아 속죄의 피로 말미암아 구원을 받았다. 그 진리에서 벗어져 나가는 거 절대 벗어져 나가면 안 됩니다. Тэгээ бид нэр тэр нэгүүлсэл тэ эзэн Иесус Христийн нэгүүлслээр түүний цусны гавьяагаар тийм өнөөдрийн энэ болоод явж байгаа энэ одоо нэгүүлсэл ивэл дотроос хөл огт ингээд гадагш нь тавьж болохгүй. 자, 사도 바울은 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 그렇게 선포하죠. Тэгээ Илч Паул үсэвлээ би зөвхөн итгэлээрээ амьдрнаа гэдгийг тунхаглаж ирсэн. 또 디모데후서 4장 7절로 8절에는 사도 바울이 내가 선한 싸움을 싸우고 믿음을 지키고 달려갈 길을 마치고라는 요 세 가지 메시지 속에는 사도 바울이 하나님의 말씀 안에서 자신을 견고하게 세워 나갔다는 것을 고백하고 있는 거예요. За тэгээд Илч Паулос тэгсэн тийм ээ 2 дугаар Тимот 4-ийн 7-8 дээр юу гэсэн байгаа гэхээр би тэ сайн тэнцлээ тэнцсэн замаа дуусгасан итгэлээ сагсан гэж хэлж. Энэ дээр харах юм бол түүний одоо хийж чухалчилж исэн 3 зүйлээ ингээд хэлсэн гэсэн. 그런가 하면 너희가 흉악한 자를 이겼다 얘기합니다. Тэгэхээр энэ дээр илч юу гэсэн гэхээр залуучуудыг те та нар ёрын нэг ингээд дийлсэ гэж хэлсэн. 때로는
이 사단의 권세가 있는 이 악한 자들, 그들과 싸워서 이겨야 됩니다. Тэгээ бид нар ч гэсэн ялгаагүй те. Тэгээ хиний дотор муу нэгэн хаана хиний дотор ажиллаад над руу ирэхийг би ч мэдэхгүй. Гэтэ бид нар тэр донд нь сэргийггүй ч ингээд дийлдэг байх хэрэгтэй. 교회 안에 거짓된 자들이 왔는데도 그냥 좋은 게 좋은 거죠. 먼저 뭐 사랑하니까 하면서 입 다물고 가만히 있으면 큰일 납니다. Тэгээ чуулган дотор хүн л ирж ивэл болоо гэх тий. Ирж л байгаа нь ямаа даа гэдэг ч юм хүнтэй байхад болоо доо гэдэг ингэж харж болохгүй. Гадна талаас нь тэр дотор тий одоо нэг хонь найр нөмөрсөн чом гэдэг шиг хэн ороод явж байгааг хэн ч мэдэхгүй. Учираас маш ингэж сэргэг байх хэрэгтэй гэсэн үг. 때로 우리가 적극적으로 그 거짓된 진리를 가르치는 흉악한 이리들을 막았어야 돼요. Тэгээ тийм учраас бид нэр цаашаа яхахлаар үнэн дотор үннийг болон үннийх бос гэдгийг ингээ ялгаж салгадаг тэгээ ийм сүнслэг мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй. 혈기로 막아서는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 막았어야 됩니다. Тэгээ бид нэр ялгаж чинь ингээд өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлөөр биш сэтгэл хөдлөлөөр ингээ хандах биш харин бидний бүх цензур юун дээр байх хэрэгтэй лээ эзний үгэн дээр байх хэрэгтэй. 그래서 너희가 가지고 있는 그 바른 진리를 표시하고 지키라고 사도 요한은 얘기하는 거예요. Тийм учраас Илч Иохан энэ дээр дахин сануулж байгаа зүйл нь чи тэр үннийг одоо үнний хүн үнэлэх юм бол тэр үннийхээс суурь дээр л бат зогсох хэрэгтэй шүү гэдэг дахин сануулад. 자, 우리 잠깐 쉬었다 하시자고요. За хэдлээ түр амарч байгаа дорё. 가겠습니다. За хэдлээ хичээл орцгоё. 자, 여기 15절로 17절 말씀 한번 읽어보시죠. 네. За бүгдээрээ 15-аас 17 дугаар ишлэлийг унших гэж байна. Багш нь би эндээс уншиж өгье. Хорвоо хийгээд хорвоогийн юмсад бүү дурлаа. Хэн нэгний хорвоод дурладаг бол түүнд эцгийн хайр алгаа. Учир нь хорвоод байгаа бүхэн тухайлбал махбодын хүсэлд ачаал, нүдний хүсэлд ачаал, амьдралын бардамнал нь эцгээс бус харин энэ хорвоогоос юм аа. Хорвоо хийгээд түүний хүсэлд ачаал өнгөрнөө. Харин Бурхны хүслийг үйлдэгч нь мөнхөд оршмоо. 아멘. 자, 여기 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. 이렇게 사도 요한이 얘기했습니다. Наад эндээс илч жоохон дахиад нэг сануулга зүйл өгсөн тийм ээ. Энэ дэлхий болон түн дотор байгаа зүйлсүүд рүү битгий ингээд дурлаарэ гэсэн. 그래서 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 않다고 그랬어요. Бас энэ дээр үгсэн гэхээр хэрвээ хэн нэг хүн дэлхий рүү хайрлаад дэлхий рүү анхаарал байх юм бол түүний дотор эцгийн хайр байх уу байхгүй гэж ингэ хэлсэн. 이것은 어찌 보면 이 거짓된 사람하고 또 성도들에게 동일하게 군면하는 메시지입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ дээр юу гэж хэлэхээр хайр гэдэг үгэн дотор оршигдох тэр зөв ба худлын талаар юунуудад элч нарт ингэ сануулга өгч байгаа гэсэн үг. 자, 교회 안에 들어와서 성도를 미혹하는 그 영지주의 이단자들이 어떤 마음을 가지고 살고 있는가를 사도 요한이 깨우치는 거예요. Тэгэхээр тухайн үед яаж гэхээр чуулган дотор байгаа. Тэгсэн мөртлөө энэ хайр гэдэг үгэн дотор яваад байгаа мөртлөө бусдыгаа уруу татах гэдсэн тухайн үеийн тэр хүмүүсийн талаар илч жоохон ингэ сануулга өгч. 자, 그들이 가지고 있는 가치관이나 철학이나 지혜는 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하는 세계에서 만들어진 겁니다. За тэгээ тухайн үед тэдний бодож байгаа илүү одоо гүн ухаан илүү мэрэгэн ухаан, илүү ухаалаг, илүү одоо овчин гэсэн эдгээр агуулгууд нь болохоор чинь яг эцгээс үүсэлтэй юу гэдгийг ингээд сануулж өгч. 자, 그들이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하기 때문에 그런 세계나 그런 철학을 가지고 교회 안에 들어와서 성도를 미혹했다는 걸 알 수 있어요. 그 хүмүүс өөрсдөө эцгээс үүсэлтэй биш энэ дэлхийр анхаарал нь хэлбийсэн хандагдсан ийм одоо үзэл бодолтойгоор ч гэсэнтэй чуулганд орж ирэхдээ бусдыг бас уруу татдаг гэдэг хэлж байна. 자, 세상이라고 하는 게 뭘까요? 세상. Тэгвэл энэ дээр гарч дэлхий гэж гараад байгаа өөрөөр хэлбэл хорвоо гэж зарим библиэр орчуулдаг гэж байгаа. Тэгвэл хорвоо
эсвэл дэлхий гэдэг нь яг юу гэлж байгаа гэж бодож? 세상이라는 것은 우리가 육신을 가지고 살아가는 세계를 세상이라고 합니다. Ер нь бол одоо бидний шууд ойлголтын үг байхгүй юу? Одоо бидний амьдарч байгаа нэг талаар бол нийгэм тийм энэ орчин гэсэн үг юм. 물질적인 세계를 세상이라고 그래요. Өөрөөр хэлбэл эд зүйлс агуулгадж байгаа тийм амьдрахад шаардлагатай эргэн тойрны бүх зүйлүүдийг ингээд оруулж өгч байгаа. 그래서 육체적이고 물질적인 그 세계관을 가지고 거기에서 철학을 만들고 거기에서 진리를 찾으면 안 된다고 하는 것을 경고하고 있습니다, 사실. Тэгэхээр тэр утгаараа яаж юм гэхлээрээ бие махбод болон эргэн тойрны одоо энэ нийгэм эргэн тойрны энэ харилцаа дотор байгаа бүх зүйлсүүд дээр анхаарлаа илүү хандуулад хүмүүс эндээс бас ингээд нэг үннийг хайх гэдэг нь хичээдэг гэсэн. Тэгэхээр үннийг хайх гээд чухлыг хайх гээд одоо нэг тэрлөө ингээд дурлаад эхлэх нь зохистой биш шүү гэдгийг анхааруулж өгч байна. 자, 저와 여러분들은 뭘 사랑합니까? За одоо энэ дээр бас бид нэр өөрсдөө бас бодож үзэх хэрэгтэй гэж. 어디에다가 소망을 байгаа 두고 зүйл юу вэ? 어디에다 소망을 두고 살아가고 있죠? Өөрөөр хэлбэл бидний найдвар гэдэг зүйл хаана тавигдж байна гэдэг дээр бас өөрсдөө анхаар бодож үзэх хэрэгтэй байна. 어디다 소망을 뒀어요? За таны хувьд хамгийн түрүүнд бодогдож байгаа за ингэчүүл гэсэн найдвар чинь хаана тавигдж байна вэ? 자, 우리 남질마 저기 어디다 소망을 두고 살아요? Намжламагч танаас нэг асууж үзэх үү. За таны хувьд таны найдвар ер нь гол анхаарал чинь хаана түрүү тавигдж байгаа болоо? Миний найдвар гол анхаарал үгэн дээр тавигдаж байна. Эзнийг хайх айлт маань зогсохгүй үргэлжлээсэй л гэж хүсэж байна. Амен. 남들만님, 지금 소망을 하나님의 말씀 위에다가 지금 두고 있고요. 앞으로도 이렇게 해서 지속적으로 이어졌으면 하는 그런 기대감을 갖고 있다고 합니다. 그래요. 그러면 강바투는 어디다 소망을 두고 살아요? За манай ганц ах Гамбах. За. Миний найдвар Бурхныг алдаршуулах, Бурхан дотор алхах. Тэгээд эцэст нь одоо мөнхийн улсад очих энэ найдвар байна. 지금은 이 세상에 걸어갔을 때는 하나님의 영광을 돌리고 하나님 안에서 걸어가면서 그 주님께서 걸어가실 그 날에 하늘의 그 영광을 받기를 소망하고 있다고 합니다. 알 좋아요? 아멘. 그래요. 어느 분은 어디다 소망을 두고 살아요? 자, 우리 어느 저쪽 있습니다. 네, 자 어느 씨만 найдвар Оногч маань юу гэлж бичиж харж байна вэ? Бүх зүйл бурхнаас байдаг гэдэгт итгэдэг учраас бурхантай л бүх зүйл бурхнаас байдаг учраас бурханд л найддаг та. 지금 이어지고 있는 모든 것들이 하나님께로부터 다 주어진 것들이라는 걸 그런 믿음을 있기 때문에 모든 거에 대해서 하나님께 소망을 두고 있다고 합니다. 구생 사모님이나 잉크바이르도 마찬가지죠. Мэдээж хэрэг мөнх сайхан ихч болон энх хоёрч нар ч гэсэндээ маш тийм найдваруудыг сайн зүйлээр тавьсан гэж итгэж байна. 또 나랑계를 게를레도 마찬가지고. Тэгээ наран гэрлэгч болон гэрлэгч нар ч гэсэндээ та нарын найдвар амьд зүйлээр тавигдсан гэдэгт итгэж байна. 저는 어디다 소망을 두고 살까요? Тэгвэл пасторын хувьд найдвар хаана найдвар тавьж амьдарч байгаа юм шиг санагдаж байна. 어디다 소망을 두고 사는 것 같아요? 오가나 사모님 볼 때. 저한테 물어보는 건 아니죠. 그렇죠. 이제 내가 어디다 소망을 두고 사는 것 같아요. 아주 어려운 질문인데요, 목사님. 네, 나타스 알아 원하시 하루도 비엔 한 나이들 탈 점도 점점 하루친. 자, 여러분들이 볼 때 나는 어디다 소망을 두고 사는 것 같아요? 자, 단어로 бас хариулж өгөөрэй. Пасторууд найдвар нь хаана байгаа юм шиг байна вэ? 어디다 Мөнхийн улсад байгаа гэдгийг одоо багшаасаа сурсан тийм учраас
Тий. Яг л адилхан байгаа хаа л гэж бодож байна. Үгэн дээр найдвар тавьж хүмүүсийг сургах гэсэн найдвар байна. Бидний зөв сургах найдвар. Амен. 일단 그 본인의 소망은 하늘나라에 도야 한다는 걸 목사님으로부터 배웠다고 하는데요. 네. 배웠기 때문에 목사님도 목사님께서 가지고 계신 그 소망을 우리한테 이어주셔서 이렇게 가르쳐 주신 것 같으니까 목사님께서도 하늘나라에 소망을 두고 계시는 것 같아. 그래서 저는 아멘. 진짜게 깨달은 것이 인생은 다 잠깐이다. найдвараа тавьсан байна гэж харж байна. 이게 주어진 시간 동안에 내가 하나님 앞에서 좀 더 상받는 시간을 좀 가지려고 하는 것이 내 목표예요. 사도 바울과 그것이 Энэ амьдрал бол сая нөгөө завсралгаас өмнө хэлсэнчлэн тэг түр зур ингээд газ ороод нь цай уугаад гараад ирэх хэмжээний ийм л одоо хугацаа байгаа байхгүй. Хүн маш олон хүнийг одоо нөгөө хууртуулахын тулд тэг удаан амьдарч байгаа юм шиг 50 60 бүр 70 жил мэл гэдэг олноор ингээд ярьж байгаа юм шиг боловч үнэндээ зөвхөн нэг түр ороод цай уугаад гараад ирэхин хооронд ийм амьдрал. Гэтэл энэ амьдралдаа тэг эзнээс өгөгдсөн хугацаанд эзний дотор ингээ алхах тий дараа нь эзнийхээ өмнө баяртайгаар очих дээр ингээ найдвар тавьж байна. 내가 하나님께 상 받기 위해서 어떻게 살아가야 될 것인가에 대한 질문을 끊임없이 나한테 던지죠. 내가 말씀을 가르치는 거라든지 내가 신앙 양심을 바로 쓰는 거라든지 남을 숨기는 거라든지 희생하고 헌신하는 것들은 어찌 보면 내가 언제가 하나님 앞에 가서 책망받지 않고 인정받는데 거기다 목표를 줬기 때문에 그런 거예요. Амен. Тэгээ өдөр болгон ер нь өөрөөсөө үргэлжлэж санах хортой асуудаг гэнэ. Би яг одоо ийм байдлаар эзэн рүү яг одоо ингээ очлоо гэхэд эзний өмнө шагнал авах хэмжээний байна уу гэж ингээ асуудаг өөрөөсөө. Өнөөдөр миний хийсэн үйлдэл, миний зүрх сэтгэлийн хандлага одоо байгаа байдал дээр би одоо шууд гинтхэн эзэн рүү очлоо гэхэд бэлэн байна уу гэж асуудаг. 그래서 여기 사도 요한은 이 거짓된 사람들의 그 내면 속에 세상과 세상을 살아가는 세계가 그들의 잘못된 가르침 속에 들어있다라고 얘기를 하는 겁니다. Тийм учраас одоо яаж юм гэхээр хүмүүс эсрэгээр нь одоо өөрийнхөө найдварыг, өөрийнхөө тэмүүллийг тэг болж байгаа одоо гол чухал одоо фокусуудаа энэ дэлхий рүү тавиад энэ дэлхиээс олж явах зүйлсүүдээр ингээд тавиад байгаа тэр зүйлсийг хартаа илч явах юм санаж хэлэхээр энэ зөв биш шүү гэдгийг ингээд сануулга өгöd байгаа гэсэн. 그래서 아버지의 사랑이 그들에게 없는 거예요. 세상을 살아가는 사람은 아버지의 사랑이 그 속에 없다고 그랬는데 바로 그거 같아요. 그래서. Тэгээ одоо харах юм бол хэрвээ тийм зүйлсүүдээр буюу дэлхийн зүйлсүүд рүү ингээд тавигдаад байгаа хүмүүс дотор хүмүүсийг харах юм бол үнэндээ тэр бүрийн дотор тэгвэл эцгийн хайр байна уу гэдгийг ингээд асуусан тийм тэгэхээр байхгүй байна гэдгээ сануулж өгч. 그래서 세상에 속한 잘못된 진리를 끊임없이 가르치는 겁니다. Тэгэхээр тийм учраас тэг одоо уруу татгагч нар яаж юм гэхээр энэ дэлхийд тавьж байгаа найдварууд руу тэг ингээд үргэлж хүмүүсийн анхаарлыг хандуулах гэдэг нь хичээж байгаа гэвэл тэд нэр юу тэр хэмжээгээр хаана байсан ч гэсэн ямар уруу татгагч нар буюу эдгээр зүйлсүүд хүмүүсийн уруу татлаг болон тэг ингээд анхаарал хандуулалтууд дээр бид нэр ингээд соргог сэрэмжтэй хандах хэрэгтэй шүү гэж сануулж өгч. 또 다른 부분은 성도들에게도 권면하는 메시지라고도 볼 수 있어요. Тэгэхээр бас одоо энэ дээр харах юм бол 15-аас 17 дугаар ишлэл нь болохоор итгэгч нар руу өгж байгаа бас мессеж гэдгийг сануулж өгч. 우리가 하나님의 은혜와 사랑을 잃어버릴 수 있는 것은 세상과 세상을 살아가면 하나님의 은혜와 사랑을 잃어버릴 수 있다고 경고하는 겁니다. Тэгээ бид нэр бас анхаарал бидний анхаарал хаана байгаас шалтгаалаад яадаг гэхээр эзэн рүү хандсан тэр одоо ичигч байдал эзэн рүү хандсан сонор байдлууд гэсэндээ алдагдах аюултай шүү гэдгийг сануулж өгч. 자, 성경에 보면 부주의를 섬기지 못한다고 말씀합니다. За юу гэхээр Библиэлд бас тэгж байдаг. Хинч хоёр эзэнт зэрэг үйлчлж чадахгүй гэсэн бас байдаг. 그래서 마태복음 6장 24절에 이렇게 말씀했어요. ялангуяа Матай номны 2:24-ыг харах юм бол энэ дээр ингэж байгаа. 자, 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 중히 여김이라. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 그렇게 말씀했어요.
За энэ дээр ингэсэн те хинч хоёр эзэнд үйлчилж чадахгүй. Тэр нэг нь үзэн ядаж нөгөөг нь хайрлах болно. Эсвэл нэгээс нь зуурч нөгөөг нь зэвүүрцнэ. Та нар бурхан эд баялаг хоёрт зэрэг үйлчилж чадахгүй гэсэн. Амен. 우리가 하나님을 선택하든지 세상을 선택하든지 둘 중에 하나예요. Тэгээ бидний өмчсөндөө сонголтууд дандаа хоёр анзэрч. 근데 비밀이 하나 있습니다. 근데 성경을 들여다보면 비밀이 하나 있는데 시크릿 뭐냐면 우리가 하나님을 선택하고 나아가면 세상은 그냥 쫓아오는 거예요, 우리에게. Тэгээ биднэрт яг үнэндээ ингэдэг нууц гэж байдаг тийм. Библиэлд тэр нууц нь нууцаа. Тэрний үгээр таны өмнө хоёр сонголт ирж байгаа. Та яг одоо нүдний өмнө байгаа сонголтуудаас хэрвээ эзнийг сонгоод тийм эзний танд хэлж байгаа тэр эзний заасан замаар нь яваад дагаад ингээ яг явж байгаа үед чинь би түрүү нөгөө сонгоогүй орхигдсон юм шиг байсан тэр дэлхий бүх зүйлүүд нь таны араас гүгээд ирдэг гэж. 자, 성경에 댕기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 간다고 그랬습니다. 목사님, 죄송하지만 방금 끊겨졌어요. 목소리가. 댕기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당치 않다. 누가복음 9장 62절에 있어요. За бас дахиад хэдлээ тэрэн дээр харах юм бол энэ Матай номны 9:2-ыг хэдүүлээ харж үзэх юм бол энэ дээр бас нэг юм үг болж байгаа. Матай 9:2 누가복음 9장 62절이요? 9장 62절. 예, 누가복음이에요? 네, 누가복음 9장 62절. 예. 네. За Лук номны 9:2-62 62 дээр ингэ харин Иесус анчсан дээр гар тавьсан атлаа аргашаа харагч хэн боловч Бурхны хаанчлалд үлтгэнснэ гэж альтжээ гэ. 우리 한국어로는 쟁기라고 하는 건 뭐냐면 우리가 밭을 갈 때 밭, 옥수수를 심거나 뭐 감자를 심거나 할 때 밭을 갈 때 이 밭을 가는 기계입니다. 쟁기라고 하는 게. 그 기계를 가지고서 밭을 가를 때 앞에서 소가 끌고 가요. 소가. 그럴 때 소만 바라보고 가는 거예요. 그러면 소물을 바라보면서 쭉 가면 내가 밭을 제대로 갈 수가 있어요. 근데 밭을 가는데 뒤를 돌아보면 밭이 제대로 갈리지 않는 어머 들어가는 거예요. 하나님의 나라도 바로 그와 같다는 거예요. 하나님의 나라를 바라보면서 나아가면 밭이 제대로 갈립니다. 그럼 나중에 열매를 맺게 돼 있어요. 그러나 우리가 하나님의 나라를 바라보지 않고 자꾸 뒤를 돌아보면 하나님의 나라도 잘못되고 내 밭도 잘못되는 거예요. 그래서 아까 제가 교훈한 것처럼 하나님의 나라를 바라보고 나아가면 우리가 이 세상을 살아가면서 육신에 있는 모든 것들은 하나님이 더불어 주시는 거예요. 그런 역사가 있어요. Амен. За тэгээ энэ дээр гарч байгаа анжис гэхэлэр чинь манайх болохоор чинь манай соёлд яг нэг газар тариалан хийхэд анжис сэргэлдэг баг тий. Та нар анжис гэж мэднэ тий. Тэгээ тэр урд ингээд явж байгаа тухайн үфрийг бид нар яг гараа тавьсан байдалтай үфрээ залаад ингээд зөв залаад явах хэрэгтэй буюу урагшаа та нэгэд завах гэж зогссон байгаа бол урагшаа хараад л явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй урагшаа хараад явж зөв залаадаж явна гэсэн нэг газар маань зөв хаглагдана, тэгшхэнтэй хаглагдана гэсэн утга. Эсрэгээр нь газар хаалт гэж зогссон байгаа мөртлөө эргэж хараад яваад байх юм бол нөгөө урд явчаа залуурагч бүрэн барьж чадахгүй нөгөөх нь сүүл рүүгээ нэг тийм стажийнх нь нөгөө нэг тийм бүр ингээ утгаа алдаж эхэлсэн гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан эзний өмнө шийдвэр гаргаад та эзний одоо хаанчлалын төлөө тий эсвэл эзний тий өгсөн тэр цагийн төлөө зогсноо гэсэн бол зогссон дээр зогсох ёстой. Зогссны дараа яадлаарэ эзэн араас нь харин тэнд таны хөдөлмөрийн үр жимсүүдийг ургуулж өгөх болно араас нь. 요한 3서 여기 1장 2절에도 요한 자요 내 영혼이 잘됨 같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라 이런 말씀이 있어요. 요한 3서 1장 2절. 요한복음 아니 요한 3서예요. 요한 3서. 네. 고루. 요한 고루. 네. 내 여기 코요로. 이게 어찌 보면 요한 3서 1장 2절이죠. Нэгдүгээр яхан 1-2 дээр бас юу гэж гэхээр энэ дээр ингэж байгаа. Хайрт минь сэтгэл чинь сайн сайхан буян адил бүх зүйл чинь сайн сайхан эрүүл их байгаасаа хэмээн би залбирч байна гэсэн. 영혼이 잘 되는 거. 어찌 보면 우리가 하나님의 나라를 바라보고 살아가는 것이에요. 그러면
범사에 잘 되고, 범사라고 하는 건 이 세상에 있는 육신의 모든 것들이 잘 되게 해주신다는 거예요. 그러니까 중요한 것은 우리가 영원히 잘 되는 것, 하나님을 바라보고 살아가는 것이 가장 중요하다는 것을 이야기하고 있는 것. За тэгээ энэ дээр ингээд сэтгэлчин гэсэн агуулга гарч байна. Энэ сэтгэлчин гэдэг агуулга болохоор чинь сэтгэл сүнс буюу тэ эзэнтэй харилцсан харилцаа буюу тэ эзэнтэй хамт байгаа тэр байдал чинь сайн гэж байхгүй, сайн байн адил сайн байхад араас нь юу гэсэн гэхээр бүх зүйл чинь сайн сайхан эрүүл байгаасаа хэмээн залбирч байна гэсэн утгаар орж ирж байгаа буюу эхлээд нөгөө түүний хаанчлал, түүний зөвхт байдал тэ эзэн рүү хандах үед бид нар нэг араас эзэн бүх зүйлүүдийг ингээд нэмээд өгөөд явдаг гэдэг энэ мессежүүдийг Библийн олон газруудад ингээд давтан олон утгаар нь хэлээд өгсөн байж байгаа гэсэн. 여기 16절에 보니까 아버지의 사랑을 잃어버리게 하는 세상의 것이 무엇인가를 얘기합니다. 2장 16절 맞죠, 무슨? 그렇죠. 요한일서 2장 16절. Энэ дээр харах юм бол буцаад хэдлээ 2-р явах нь 2 руу очиж чинь. 1-р явах нь 2-ын 16-ыг харах юм бол энэ дээр харж хэлээжлээ. Эцгийн хайр гэдэг дээр бид нэр фокус тавихаас алдагдуулдаг зүйлсүүдийн талаар энэ санаал өгч. 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 사랑이라고 그랬어요. Энэ дээр юу гэж хэлсэн чинь хороод байгаа бүхэн гэдэг дээр нэг орч хэлэхээр махбодын хүсэл тачаал, нүдний хүсэл тачаал, амьдралын бардамнал нь эцгээс бус байдгийг шүү гэдэг сануулж байна. 세상에 있는 육신의 정욕이 뭐예요? Тэгэхээр энэ дээр хэлж байгаа тийм энэ дээр ингэж байгаа махбодын хүсэл тачаал гэж хэлж байгаа. Энийг хэдүүлээ жоохон одоо дэлгэрүүлж бодвол таны бодлоор энэ юу вэ? 자, 육체의 욕심을 채우는 모든 것이 육신의 정욕입니다. Энэ махбодын хүсэл тачаал гэдэг дээр юу орж иж байгаа гэхээр миний махбод, бие махбодын одоо тэр хэрэгцээний бүх зүйлүүдийг хэлж болно гэсэн үг. 세상에서 높아지고 세상에서 부자 되고 세상에서 즐기고 그건 다 육신의 정욕이에요. 사실은. За энэ дотор бас юу орж ирдэг гэхээр би энэ дэлхийд амьдрахдаа тий одоо нөгөө үнтэй хувцс ер нь бол тэгээд энэ дэлхий дээр амьдрахдаа би эд баялаг дүүрэн бүх юм дүүрэн энийг чамаар тэрийг чамаар энийг ч зүүмээр гэж байгаа бүх зүйлүүд орж ирдэг гэсэн. 거기다 목표를 두고 살아가면 안 된다는 거예요. Тэгэхээр энэний төлөө амьдраад иж болохгүй гэсэн. 또 안목의 정욕이 있습니다. За дараад нь харах юм бол нүдний гэсэн тийм нүдний хүсэл тачаал гэж. 안목의 정욕은 눈으로 보이는 물질적인 정욕도 있어요. 첫 번째. За энийг харах юм бол нэгдүгээрт нь дотор болохоор нүдээр харагдаж байгаа. Тийм нүдэнд харагдаж байгаа. Тийм намайг өсөл төрөлж уруу татчихсан зүйлсүүд орж иж байгаа нэгдүгээрт. 여러분들이 세상에서 보는 많은 물질들이 있습니다. 뭐 자동차, 아파트, 뭐 옷, 할 것 없이 먹을 것부터 해서 모든 물질들을 바라보면서 이왕이면 좋은 거, 이왕이면 비싼 거, 이왕이면 고급스러운 거, 거기에다가 마음을 두고 살아가면 하나님의 사랑을 잃어버린다는 거예요. Тэгээ бид нэр нүдээр харагдсан болгоныг авахгүй тэ чичрэх юм уу? Харагдсан болгон дээрээ харагдсан болгоныг өөрийн болох аялаа анхаарах тусам эцгийн хайрын талаар ингээд мартагнаж эхэлдэг гэдэг санаа хэрэгтэй. 디모데전서 6장 10절에 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없으면 먹을 것과 입을 것이 있은즉 속한 줄 알라 그런 말씀이 있어요. 디모데전서 6장 Тимот 전서죠. 1-р Тимот 6-гийн 10 дээр бас энэ талаар сануулсан байгаа. 여기 보면 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 게 없다고 그랬습니다. 여기 6장 7절에 7절. 6장 7절 8절이네요. За тэмдэгдэр Тимот 6-гийн 7-8 дээр би 여기서 이걸 байгуулсан. 네네네. За би эндээс дуудаж өгье. Учир нь бид ертөнцөд юу ч авчраагүй. Мөн юу ч авч гарч чадахгүй. Хэрэв хоол хүнс хувц сунар байвал эдгээрээр бид сэтгэл хангалуун байх болно. 또 사람에 대해서는 안목의 정욕이라는 것은 때로는 사람을 판단하고 때로는 자기 것으로 만족하지 않는 그런 세계를 말하기도 합니다.
За бас дахиад энэ нүдний одоо хүсэл хичээл гэдэг нь бас юу орж ийн гэхлээрэ а өөрт байхгүй зүйлс болгоныг тий одоо хараад дотроо юу гэдгийг тий талархал биш гомдлыг эсвэл тий өөрт байхгүй зүйлсүүдийг харахлаарэ одоо дүгнэлт хийгээд тий нөгөө нэг талархахгүй байгаа энэ байдлуудаас орж ирдэг. Энэ ч юм гоё, энэ тэр ч юм гоё, надад ийм байхгүй, яасан ч хаа ингэ атаархаад юу гэх юм тий. Ингэж байгаа энэ байдлуудаас орж ирдэг. 안목의 정욕으로 기울게 되면 때로는 간음죄도 짓고 음행죄도 짓고 때로는 뭐라고 그럴까요? 그 자기 위치를 벗어난 그런 행동을 할 때가 있습니다. Тэгээд ирэхлээр хүн яадаг гэхээр өөрийнхөө байр суурийг хүртэл ингэ заримдаа мартцсан явж байдаг. Буюу өөрөө ч мэдхгүй нэг мэдхэд те одоо нөгөө нэг би энд дуртай, би энд хайртай гэдэг ингээд өөрийг юу гэлээ өөр ингээ холбоонууд үүсч эхэлдэг гэсэн үг. Тэг янз бүрийн шуналууд тэгээд зүйлдээ ингээ те энэ бүр ингээ завхаар болоо явдаг ч юм уу те бүр ийм зүйлүүдээр л орж эхэлдэг. Энэ нэг гол зүйл нь болохоор те ингээд ирэхлээр хүн өөрийнхөө хэн байх эзэн бурхан юу илээ? Тэ эзний хайр ямар үлээ? Энэ бүх зүйлийг ингээд мартагнуулж эхэлдэг зүйлсүүдийн нэг гэсэн. 또 이 세상의 자랑이라고 할 수 있다. 이생의 자랑. 세상에서 높아지고 명예롭고 그런 거에 목표를 두고 살아가는 사람은 하나님의 사랑이 그 속에 없다라고 얘기합니다. За бас дахиад энэ дэр үсгэлээрээ амьдралын бардам гэсэн тий бардамнал. За тэ энэ дэлхий дээр би өндөр болгоно те би одоо хүчрэх чинь би сайн болгоё те бүх зүйлийг ингээд ийшнээ хандуулаа хамаг анхаарлаа та тийш нь тавих тусам эцгийн хайр те миний байр суурь би хэн блэ гэдэг мартаж эхэлдэг гэсэн. 그건 아버지께로부터 온 것이 아니라 세상으로부터 왔기 때문에 그래요. Тэг яагаад тэгэхээр яагаад ингээд эцгийн хайраас ингээд холдоод эхэлждэг гэхээр тэдгээр зүйлсүүд буюу тэг өдөр болгон байнга надад ингээд урд хатлагын мессежүүд өгч идэг зүйлсүүд нь эцгээс биш байдаг учраас тэг эцгийн хайрыг мартагуулдаг гэсэн. 우리가 이런 세계에 있는 사람들을 조심하고 우리 자신도 우리가 이러한 자리에 빠지지 않도록 조심하는 것이 중요합니다. Бид нэр тэг өөрсдөө бид нарыг урд татчих байгаа хүмүүс юу яхав тэг хүмүүс эргэн тойрон бид нар өөрсдөө урд татагдахгүй буцаагаад бид нар хэн нэгний өмнө бүтрүүлэх чулуу байх болчихгүй юмсан гэдэг дээр маш анхаарах хэрэгтэй. 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. За хэдүүлээ өнөөдөр энэ үргээд ингээд дуусгая. 자, 우리 기도하시자고요. За хамтдаа залбирах дуусгая. 지난번에 이렇게 쭉 기도했는데 오늘은 여기 언흥이 기도하세요. 언흥. Оног. За өнөөдөр оногч залбирч өгөх. Баярлалаа. Тийм хаалга хайртай эзэн минь. Эзэн минь тэг өнөөдөр бидний сургуулийг өнөөдрийг хүртэл та байгаа босон байгуулсан танд баярлалаа. Тэг энэ сургуулаар дамжуулан олон хүмүүс амийн үгийг авч түүнийг хэрэгжүүлдэг байхад та бас бидэнд хүч мэрэгэн ухаан удирдамжийг өгөөрэй гэж танаас гон зайлшгүй байна. Бид сурсан зүйлээсээ бас маш даруухан байхад ямар нэгэн бардам зүйлгүйгээр амьдрахад та бидэнтэй өргөлж хамт байж биднийг бас хамгаалж өгөөрэй эзэн. Биднийг эзэмний сургуультай анхаарч бас сургуультай бүхэл зүйлээ зориулж үгэнд бүх зүйлээ зориулсан суралцах цаг хугацааг юм та бас гаргаж өгөөрэй гэж танаас гон зайлшгүй байна эзэн. Тэг бүх зүйл зөвхөн танаас байдаг учраас бүх зүйлийг боломжтой байхад бидэнд та зөвшөөрөөрэй эзэн минь ээ. Эзэн минь тэг бүх зүйл таны мэдлэлд байхад энэ сургууль сурч байгаа оюутан болгонтой бас та хамт байж тэднийг удирдан чиглүүлж өгөөрэй гэж эзэн Есүс Христ таны нэрээр гуйн залбирлаа. Бас багш нартай минь хамт байж өгөөрэй, орчуулагч нартай минь хамт байж өгөөрэй. Тэдний бүх сайн ирээлээр өрөөж өгөөрэй гэж эзэн Есүс Христ таныхаа нэрээр гуйн залбирлаа. Амен. 아멘. 아멘. 자, 감사합니다. 오늘 뭐 또 이렇게 또 사람들 와서 또 회의해야 된다고 하니까 끝내요. 그러면 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. 네. 하겠습니다.